apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Aguri ka man buyet. Tumadar ka pa'y manta, kita man analaing day tamatam. Apay ka di manang. Sigud ka di abangking timatam. Na? Basit mo tamay sa. Un, sigod. Apay aya. Italangan adlaw ko abangking gayam. Anya ka di tinagginawan ni nanang mo ka. Tsaka mo ha. Tsaka mo dinamdamag. Nagalas ti ramid mo si Kaid na. Apay ka di tatang. Anya nga aramid, ti bagbagayaw. Nangag ko timbagam ka ni Boyet. Idilimabas ti tarubayan. Apay akas di timbagam. Agpay sumat imbagak tatang. Bangking ti matana. Ay, ura niya ti tsura ti may sa tao. Sana nasaya at ngay parupam. Kumano na pintas ka maat. Saan ko mat abasol no apay asanak anapintas tatang. Isungarod akanayo nak nga ag-make up tapno may lingad mo ti kinalaad ko. Ay. Ikatam, ti kinalaing mo nga guyaw. Ang mga no makasarak ka, itinakurang ti pasensya na. Ang mga no niya pa iti maramidakan ka. Nupod no lakit di ti uyawag. Anya kay nga rod. Tidakas akit no saan apod no. Dayjay ti madi tatang. Saan na nasaya, ti panagras-rason mo. Idna. Itay kapayla nga nakasango di ta sarmbeng. Nagaduma nga min day taing kaipulpulagid di ta rupam. Apay ayan nanang, jakpay nalpas ang nag-make up. Ay na, usto daytan, maladaw tan iti papananta. Ang mga nuawan ton ti pagluganan ta. Ay, mabit lang nanang, bangking ti ay broke ni. Itarimaan ko pa eh. Ay, itay payla ko makaririing mo kat inrugi munday ta. Aldaw tan iti papananta. Manipod nagasawa ta. Saan mo nga inikikat day tabarbas di tangat 20 bibig mo? Apay no ikatamat. Sana mabalin. Tamadlaw ti piglat iti babati agong ko. Anya? Ada piglat di tababati agong mo? Isugaya masaan mo nga ikat ang tibarbas mo. Diyak ni namnama nga dagayang piglat alinglingad ang tabarbas mo. Apay ayun da. Nagalas nga ta ti itsuram no dakkel ti piglat di tababati agong mo no maikat tabarbas mo. Malingdan mo iti barbas. Uray ta sa anak mo't unay analaad a tao. Apong mo ka di jalim mabas, buyet. Asino ti dakdak mata, manang? Jay agbungad no magna. Ha? Ay nagalas akitaan ti itsura na. Ang mga nun ni antik ti bagbagam ha. Na-aksidente ngamin. Iso akas di ti panagnana. Ada ti pirensya ti saka na. Isumat lagaya makas jay ti panagnana. Maud-udi ti patong na nakabungad mga min. Panawan kayo pa man. Nay. Nasaktan kan samot iti imbagak boyet. Saan ka kadi ang masaksaktan tagpay sumat abong at numagna dya kabagyam.
Anya man ang tinakita. Aguyaw ka man nga tan. Ay, saan apa naguyaw na jay? Kasanukat kas jay mat nga mint itsura ti anak na. Apay manen. Anya man ang ti maibagamit ti itsura ti anak na. Ay, agdamag ka pa ilang amin kat nakita mat ti itsura na. Nagkutong sakit. Ay, naapaw. Oy. Di mo man pagandaran day ta kinauyaw mo. Uyaw ka di ti mang ibaga iti kinapud no? Basta katawam ti itsura ti may sa tao. Uyaw day jayan. Kaslaawan mo ti pakapilawam. Anya nga tati mariknam no adamat manguyaw ken ka. Anya kumangay ti uyawan da kanyak nanang. Awan mati kurang kanyak. Isuan na panakkel kalaunay. Akas laket awan dilawan ti tao ken ka. Awan ti madilaw ti tao kanyak nanang. Kakaysuna kumpleto ak atao. Ngamday ta ugalim na uyaw kalaunay. Day ta ti madi akababalin mo. Basta para kanyak, saan nga uyaw ti panangibaga iti pudno amakit-kita dagiti matak nanang. Hay, sapay ko matawan to ti pakababalawam gapo iti kasta akababalin mo. Awan to nanang, anya ko mati pang babalawan ti tao kanyak. Nabayagay, nagdandan na dahil na kanti asawa na. Ang awan pa yung mga anak da. Ay da, day tangarod ti sigsagak. Madaan ta kumamat iti apo ko. Mailiwak mat ang mga wer iti agbalintong apo ko ta. Ay, sos, adan samit lupos ka da kwa da. Adamat kit di dagitay nabayagdan nga agdandan na sada maadan iti anak. Ay, sapay kumaatakas na. Nagmaday, no awan anak tagasawa. May matlangan no da anak. Tapno makuna kumplito, di may sa pamilya. Bakit? Ay una lakay. Nalida ay no awan ti anak. Kasarita manid na. Tama pandag pakita iti doktor. Apay no padasan nyo ti mapanagpakita iti doktor Edna. Nambarak ti mapanagpakita iti doktor kat awan mat sakit ko nanang. Dayta kinaawan ti anak yo ti ingka ipakita iti doktor. Saan ka kadi nga umapal kadag iti adda anak na? Umapal nanang. Dagiti kapatada makagiddan yo anagasawa ket addan anak da. Da kayon sa laengen kini Tomas ti awan pay. Mayat nga tano apan kami agpakita nanang. Wen tapno maamuan niyo no adda lupes kada kayo. Balakadan na kayo ti doktor no anya ti rumba nga aramiden yo. Alam, mapan kami man nga agpaiso nanang. Ibagak day ta ni Tomas. May mayat maglaeng anak ko. Inton mataengan kayo. Kasanaw no awan tot anak yaw. Samot ti balakad ni Nana ngayon tagpakita iti doktor lakay. Adaya sakit mo. Apay mapanta iti doktor. Intagpakita no adapay namnama maadanta iti anak. Adapay nga taaya. Manon ti anak da duming a kinagiddan ta nagkasar. Dayta nga rudket. Talon ti anak da. Idinto adda ta awan pay. Ala, mapanta Tapno maamuan ta no adapay namnama ta amadaan iti anak. Sapay kumata aganakak matan. Kumusta? Anya ti imbaga ti doktor? Awan mat kano ti diferensya mi nanang. Inikkan na kami iti vitamins ken jak amo no anya jay maysa nga agas nalipatak matan. No imbagada nga awan diferensya ay kat
Ada nga rod namnama, anak. Day tama timbaga ti doktor nanang. Ti kayat ko kat babae ko mati anak mi. Kan ti kayat mat ni Tomas kat lalaki ka no. Hanya day ta, agar arapaap kayo kat alanganan pa eh. No anya ti paay ti apo kada kayo, ay pagyamanan yon ay nawaw. Sa bagay, uray anya, basta. Nagmayat kat nga tan numaad na anak mat iti anak. Jakman amula kay, masadutak matambo mangon. Bay na, kasla makaduldul o akpay. Ne, apay ngay? Ada ka di sakit mo? Awan matimarik na ka na sakit. Basta, masadutak pa'y abumangon. Itamang pay. Ay, agore ka. Saan nga tanga aginaw ka? Ay, nawaw. Kasla, sa anak mat nga agpay so anak binulan ni tabulan. Anya ka ni tipitsa na ita. Dandani agtapusin Kaano tinaudi pa nagbinulan mo? No kasta, aginawag. Sapay ko mata masikugak nga agpayso. Ay na, madlawan ti tiyan mo anak. Ay nawaw. Saan ka unay nga agbagbagkat itinadagsan tapno saan ka amaalisan? Agan anadak nanang. Jak ipalubos amaalisanak. Kakay suna masikuga kon. Masapol kanayon ka amapan iti doktor. Tapno makasigurado tayaw. No nasaya at ti kasasaan ti sikugmaw. Kanayon kami amapan ka ni Tomas nanang. Ay, amom ka di nanang? Tiyan niya. Nakitak ti anak ti karuba tayo. Kasla pilay mat. Anya, pilay kunam. Unanang, basbas iti may sasaka na. Uray no kasta, kat saan mo nga uyawan? Saan ko mat nga uyawan nanang? Ibagmagak lang mati makitkitak. Ngam napakuyugan iti panaguyaw, babaan iti panagrungi itmaw. Makaisa maklang mat, pilay mat ngamin ti anak na. Uray, saan mo nga is-isuman? Sumagmamanula ang abulan, agpas ngay kan. Adain sangpet ko prutas. Mangan kay ti ado prutas. No, mayat ti salon at yaw iti anak ta. Dandani akong aganak. Sa anak to nga marigatan nga aganak? Di mo panunutan day ta. Basta agtalag ka iti apaw, tapno salwadan na ka iti panagpas ngay mo. Anya ka niti kayat mo ngay panaganta iti anak ta? Lalaki ka, tirimor iti ultrasound. Ay panaganan taman iti junior? Sige, mayatak iti imbagam. Mayat matkit dino junior. Napandaid na iti doktor. Wan, kinaduan ni Tomas. Iti sikaw ti nagsikog. Saan nakas daya ka na ayaw ni ti doktor? Kasano, kat saan ko maanagsikog no saan da nga inyo man iti doktor. Kita man lang ti maramidan ti siyensya. No iti ugma, Saan nga ganak ti babae, kas jalatan. Saan na mapan iti doktor? Agsipod ta dayo tayo ide iti ayan ti doktor. Gamita asidag tayon iti ilay nga ayan ti doktor. Nalakalaan ti makapan iti doktor. Ti paganakan ti babae day, ti mismo abalay. Kaya paganakan ti mamal to, tuwan no kumadrona. Ita ka, saan na mabalen? Masapol nga ospital, ti paganakan ti babae. May mayat matkit di, tapno safety nagiti babae nga aganak.
di boyet, saan ka di mabalin nga imulagat mo analaing day tamay sa amatam, tapno may pada di tamay sa? Saan mo't manang? Hanggang idi imbagak kaninanang ko nga inuyaw mo ti matak. Impanak iti doktor. Kat may remedyon ka no baban iti operasyon ti matak. Karti banda ka do ti kalob ti matak tapno lumawa. Kat maipada iti maysa. Ay, kastagayam. Sa bagay, limpyo ko man, no saan aday takudil ti kalob ti matam ti adda diferensya na. Kulilit, kunadan sa ijay. Santon, na may pa doktor may. Awan ton ti kanayon mo nga isuman. Ay, kat nasaya at mata. Ay, nananang, apay nga imbalmat ng dagiti sakak. Ay na, ang mga nudandanikan aganak. Intayon iti ospital. Saan pa'y matngagsaksakit ti tiyan ko, nanang? Ala, isagana tayong dagiti masapsapol. Na, imbalmat kag, paison dagiti sakam. Ala, mapantayon iti ospital. Agsakit ang tiyan ko, nanang. Nang sakit. Mala, intayon iti ospital. Aganakan. Ay, Tomas, intayon iti ospital. Ayan yun, aya. Umaya ko nanang. Ay, nadarasam. Inka mga yab itilugan tamapantayon iti ospital. Siya kung ti mangala ka nagiti masapsapol. Sige nanang, inakon. Ay na, mala. Inayadam ti rumwar. Taos tunto no umay jalugan, anak. Impandan iti delivery room ni Edna. Apay ngamin asa na mabalin ti sumrek iti unag. Abok pa yan. Kaya't kumati umunag kumagang madidamit. Doktor ka nurse laeng kanaw ti mabalin di taunag. Naguray tay latan. Kanya pa'y ngay, no di kasta. Adda ibit ti maladaga iti unag. Ay, may sansamot ni idang inyo nagdaitay. Isulakid din tinaganak. Urayan tano ipanda iti nursery ti ubeng. Uwan nanang. Aday tan ti ubeng. Ipanti nurse iti nursery. Ay, nan kita akman. Apay akastoy. Apay nanang. Kita akman mait. Ha! Ay na, apay akastoy ti anak ko ngay nanang. Bulding lang arudan, gusing pa. May remedyon ti gusing na. Tamabalin adaitan ti doktor. Gapwanan ti kinagusing na ti piglat iti babati agong na. Gusingak mo't idi kay. Anya! Kasano nga ron ti bulding na? Sana na may remedyo tanaya nakabulding. Lukaisak man ti sakat ti anak ko. Ni, apay ngay! Paspasit ti may sasaka na! Sigurado lagi ting agbong-ibungid na ito inton magna. Malagip ko nagitinoy uyaw ko. Ay, nawaw! Madi ngamin tinauyaw a tao. Saan tayo kung mga uyawan, tipada tayo a tao, nga adda diferensyan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Aday ta, naikarga kami ng tirigalok iti ikubag. Awan ba't siguro tinalipatak? Sa dino ti papanam, no may bakit? Kanay, sa dino ti pangipanam kadagita regalo? Ay nawaw, nalipatak mo nga imbagakan ka kailakay. Ada Christmas party mi ita. Christmas party? Wen, sana balita di talaang mat Jim. Sapay Christmas party mi met iji office ita. Asino iti mga sikaso kadagiti ubing? Ay awan pagparikutam lakay, takinasaritak ni nanang may papan iti dayta. Saan amabalin asa anak amapan iti Christmas party mi? Ngamin, dakkel ti indonate ko a cash. Baita ka di ti regalom ko ni Noy May, bakit? Juan Pedro lakay, apay kaday. Ay, magustuhan na nga taday ta regalom ko Juana. Ay nawaw, anya kumaga po adi na magustuhan lakay. Kat mahilig mat day siya nga agbistida. Ay, uwan mo't kidi ha. Ay sika nga Pedro lakay, saan ka mapan? Sana nakababain mait no mapanak. Manulang matindunar mo akas. Sana balay, yalaan kan tulangan ti kanam no adda mabate. Day tati di mararamidain. Ang mga nusikan tumanan ti pag-iistoryaan dagiti marites dita. Wow! Adamat awit mo regalo, Marinoy mi. Ay nawaw, siya pwede ko namalan. Ay, wag gayam. Amom, no sino tinakabunot kan ka? Ay, saan pa'y? Amom ka din o sino? Ni Nana Soling. Isaw mo tinakita ka nang idisoy ti regalo para kan ka. Anya? Oh, apay ka sa ti reaction mo, ha? Kaslo saan ka naragsak? Sigurado asan ko ang magustuhan ti regalo na kanya. Kasanumat na ibagang ti kasta, kat di mo pa imat nakita. Ay na, uray saan ko pa'y anakita, amuklatan. Amumat nga awan makukwarta na gijay at tao. Ay nawaw, kita man ni Nana Suling Alan. Nagado, tigado nga inkarga na iti plato na. Ay, nandi lagbaba, hindi ta bakit? Napumpun no lang arudan ti plato na. Sapay la pumanaw iti sangwanan ti lamisaan. Ay, pustan ta bakla. Mangyawid pa'y day taabakit iti makan. Mano ayat indunar na. No sa anak nagkamali, sang-sanga gasot. Os! 100 only? Wan, isumat lang tinakitak nga inyawat na kini Marisabet. Ay,
no asino pa iti basitin donar na. Isupay, ti awan tibain na mangibus iti sagana. Iyu. Imbagampay. Agistan bayak pay lang dito'y tersenam bakla. O sige lang, mare. Awan ti parikot. Ay na wow. O pa ka sa tilangam. Saan mo ta na may drawing? Huway. Pampanunutag lang no anya nga tato'y regalo ni Nana Suling kanya. Ay ne, lukatamon an takitaim no anya dayta. Madandanag anak nga rod alan. Ang mga nudyak magustuhan. No apay mat nga minaday jay pay lang abakit ni nakabunot itinagan ko. Oo nga. Kung minamalas ka nga naman. Naimbagpay kan ka bakla, tabak nang tinakabunot kan ka. Siyak ngay. Alam ang di. Lukatamon day ta regalo takitain ta no anya tinaikarga. Sige man lang. Oy! Anya nga day ta? Lupot met! Parang bestida aning. Daytoy lang tin regalo ni Nana Suling kanya. Kunakun kat. Kumusta ang iti Christmas party o bakit? Ay, nakamisot ka may tanagawid. Sino ko mga iti maragsakan no kastoy lang kael. Apay, anyat kaya't mo asawain? Kita ang man to in regalo ni Nana Suling nga bestida kanya, oh. Mayat. Saan aya, mahilig kang agbestida? Wan ang saan akastoy adisinyo ti kayat ko. Kita ang mamat, old fashion. Ay, nawaw. Sika lang arudon ti inregaluan da. Sika pala ti agririmot. Bakit? Uray awan maaw-awat ko a regalo no kastoy lang kael. Bakit? Saan napatag ti gatad ti regalo ang maawat mo? Tinapatag, ket naggapo iti puso ti tao anang regalo ken ka. May Kasjay. bagam ti kasta, ta saan as ika tinakaawat iti kastoy a regalo. Kita na bakit? Naragsakak ket nakaisimaklata. Nga uray awan naawat ko a regalo. Sa dino tinagapuan ti igadukan Shanghai nakaparabaw iti lamisaan. Bakit? Inyawid ko dayta para ken kalakay. Ato nga min tinabati amakan iti Christmas party mitay. Sigurado ka nga do tinagbatay. Ay nawaw, wan ko nagtumat lakay. Sa maysa, di ka madanagan, ta saan asyak tinangisupot ka nagitamakan. Ni Marisabet lakay. Mawan ti adu asa ingkakit di manganan. Kaya't akanan dagita. Inyawid ko nga rod dagita para ken ka. Ay, sigurado nga dumanan ti sao dagiti marites nakakita ken ka. Kas kinunak itayan. Di ka madanagan ta saan asyak tinagisupot ka dagita. Inted ni Marisabet dayta kanyak lakay. Nangagkuti sarita nyo kani kumaring Agnes itay bakit? Anya kumay tanong ng ngag mo? Oy, sana nasayat pag chismismisan nyo ni Nana Suling. Sana bali ata pudno matindanon ko kani Mari Agnes. Pudno man wano saan anasayat ti kastangar aramidan nyo. Kasano nga no dumanon ka ni Nana Suling? Oh, di apan to ti pagturungan na. Ay nawaw kael. Nasakit tinakam ko kani Nana Suling. Iso ano mabalin, di nakpakibibiyangan. Awan ti amok no kastalaang, noy may. Apay nga minaya pakibibiyang ang amin nga aramidag si Kakael. Gaputa sana may parbeng ti kastangar aramidam. Di ta ka man laangan. Awan pa'y sir-sirbim mata kasarsarita.
Anya, dyan nang ko sayang gusang may papankan kasulay. Sayang gusang. Ag dinamag dito barangay tayaw, ti naramid mo di Christmas party yaw. Adaw, ti kargam amakan iti plato, kat basit ka no mating contribute mo. Kan saan lada ita. Kasla naggapu ka no iti ukay ti bestida nga regalom kaninoy May. Ay, sino tinakadamagam iti dayta, Pedro Lakay? Iso tinanggag ko pagsasaritaan, dagay ti babakay. Hindi limabasak iti tirsina ni bakla. Ay, nawaw. No makapagsauma na kitatattao. Kunak ngamin adi kan makinayon, no matindar iti Christmas party dagiti kaaruba. Kasano ko maasaan? Kat sinubraan damat istorya Lakay. Mala pagadalam dayta. Intun maminsan, saan ka na mapmapan iti Christmas party dagita amarites? Oy, anya ti katangem, nanasuling. Sanak agumatang alan. Adala ang kayat ko sa lunsudan ken ka. Oh, ano yan? Nadamag ko kahit asyak ka ti pagsasaritaan nyo dito'y tersena mitay. Saan nga aglibak? Diretsuan kan? Yes, puno si kati pagsasaritaan mi. Ngamin, adutikinan mo di Christmas party. Kaya't manulang mo tinted mo akas. Saan la dayta? Nagado pati inyawid mo nga ikadukan Shanghai. Ay, nawaw. Tapno ibagak. Ni Marisabel tinang isupot iti inyawid ko amakaan. Amuyo na ita. Di yung kumamad subsubraan wano kurkurangan ti istoryayaw. Ken, wan gayam. Saan? Ano gusto ni Marie Noemi tin regalo mo abistida? Aglablabas kayaw na alan. Ay nay, bagbagak latipod no. Tapno amom na nasuling. Kito awan ti bagayo, pumanaw kayon. Syo, di kay agi skandalo dito'y tersena. Oh, anya ti aramidem dito'y balay na nasuling? Imbayak. Takayat ko nga aglinawag ka, Noyme. Aglinawag? Amo ka may saka ka nagitiado ang mga marmaritis kanyak, Noyme. May papan ka di dayta, iti inaramid mo idi Christmas party tayo, nana? Wag, damag ko nga binasyak, di pag-iistoryaan dagiti tattao dito'y barangay tayo. Agpudno ka man kanyak, Noyme. Sika ka di tinaggapuan ti agwarwaras adamag may papan kanyak. Ay nawaw, saan ka di apudno ti agwarwaras adamag, nana? Diyan regalo yung kanya kabistida. Kasladaan, nana. Kan old fashion, iso asaan ko may suot. Salanga dayta. Nangyawid kayo pa'y itimakan idi Christmas party tayo. Naa, iso nga inton maminsan. Di yun piliton ti maki-Christmas party no awan budget yun, nana. Ay, pobre kami nga main. Ngamutap no ibagakin ka. 350 pesos ti pinanggatang ko iti bestida nga inregalo ken ka. Kantap no ibagakin ka. Ni Marisabet tinangtad iti inyawid ko amakan. Hay, awanan ti ado asao. Urayan dak dito irwar, tala ag ti basura nga inregalo yo kanyak. Adto yun ti bestida yun, nana suling. Awatan nyo. Kat ihawid yun, tasaan ko mausar dayta. Ay, kanya nga ron nga iti kayat mo arigalo, wano disenyo, taso kataklatan. Kitaan nyo ajay kap-kap na kanana. Oh, anya tayo mapaspasamak dito, Inoy, may bakit? Ay, di ka man makibiyang si Kakael. Ne, nanasuling. Ay, okay akla ang Kael. Di nakpakadanagan barok. Basol kumatlaag no apay akas tatitrato ti asawam kanyak. Ah, Oh, nangag mo ka diti imbagana, Kael? Ha?
Anya tararamidam dito tersenak, Marinoy mi. Umayak pa'y man maki-standby bakla. Ay na wow. Apa anya tinapasamak. Ay na, maasarak iti day tiyan na nasuling. Dukas ta? Napaninana suling iti balayo. Wen, katkas iti sigod, imay man ang nagdrama iti balay. Ay, makapasuron. Ay na, una yan. Inton sumaruno atawan, saan tayon nga inayon dagiti pobre kan babakat iti Christmas party tayo. Pero wisyo lang dagita. Ay, ano fa? Dagiti lang babak nang tinayon tayon, tapno sigurado. Ay, Wen jak kayat ti ma-stress manan inton sumaruno atawan. Hindi pa'y kalman, asaan ka anang-nangan bakit? Ada parikot mau. Ay, jak maawatan wapay akas jay dagiti tattao kada tayo a pobre lakay. Ay, bayamon tayo jay bakit? Inton baro atawan, saan tan amay nayon, kadagita babak nang. Agsilibrar tayo latan dito'y balay, bakit? Wen nga raw lakay. Ay, nagatag maon. Te regalo nga itad mo kaninoy, may. Wen, jay latan sagsasangaribo ti ginatang ko tapno awanan ti ado asa lakay. Anya, day. Kitsa dino nga iti pangalaamon iti igatang iti bagas. Sana bali lakay. Makitang danak madan inton umaya Sabado. Tapno ada igatang da iti bagas. Si kamo ti masabat ko diti dala, Nana Suling. Sa dino ti papanan nyo? Ay, mapanak makitang dan dita kabangibang a barangay kael. Ay nawaw. Iti kasta nga edad yo. Kabailan nyo kadipay ti makitang dan? Ay, anusak tano sana ka makitang dan. Awan ti igatang mi iti kanan may. Kasta ka din, ha? Wain barok. No apay nga mi nagimatang kay pala tinginginan a regalo para kaninoy may. Inggatang nyo lakuman iti kanan nyo. Sikakit di ba't okay lang kanya kael. Sa may sa rumbang akas jay lang ti aramidag tapno ang sardeng batan ti asawam. Kanayon nak nga minapabainan kat. Ala, Nana. Inton makapitak. Ikang kay to iti igatang nyo iti bagas, Nana. Ay, sadaan kael. Kababain matkan ka. Awan, tirong mga pagbainan nyo, Nana. Taas sino ti agsisinakit? No saan ada tayo nga kakabaranggayan? Ay, kitaaman lakay no may bagay kanyak ti bestida ngayon regalo ni Nana Suling. Oy, di ka di makonsensya iti inaramid mo ka ni Nana Suling, bakit? Ay, nawaw. Anyat kayat mo asawan kael? Nasabat ko ni Nana Suling. Mapan ka no makitang dan iti kabangibang a barangay. Kat, anya ko maita. Gapo iti day ta abistida. Awanan ti igatang da iti kananda. Apay asyak man ang ti pabasulam. Wen tadya kwarta ko mga igatang da iti bagas. Inggatang na iti bestida nga irregalo na ken ka. Anya? Gumatangak man iti 10 kilon ti bagas, 2 kilo ti asukar, kan 2 kilo a mantika, kan 5 lata sardinas bakla. Ay na wow. Ano? Itad ko kada Nana Suling. Ala, apa nga ikam da dya bakit? Makonsensya ka dagiti naramidak kan ko na. Us! Ay na wow. Anya nga, iti pakakonsensya, Basta, itad mo kit din tigat gatang tapno makapanaw akon. Oh, ato'y tibayat ko. Alang ron, isaganak, tigat gatangam.
Tugaw ka pa, Noy May. Ay, agyaman ak nanasuling. Ay, anya tigagaram, Noy May. Ay, imayak tapno itad ko to'y bagas para kada kayo nanasuling. Ay, nawaw. Bagas ko nam, Noy May. Ay, wala na. Kahit kumatlang agkid daw iti pamakawan para kadagiti dakas anar-aramidak kada kayo. Ha? Sapay ko mata mapakawan nak, nana. Ay, day tala ang gayam, Noy May. No kasta, napakawan na ko, nana suling? Wawan, napakawan ka, Noy May. Ay, ang yaman ako na yan, nana suling. Awan na yaman na. Inton umay abaro atawan, umay kayo ijabalay, tada isagana miya pagsasangwan tayo. Ay, pasensya ka na. Awan mo't maitid ko contribution, Noy May. Ay, saanin ang masapol nga da contribution yun, nana. Umay kayo ka ni Tata Pedro, Ay, sige, balasan ka. Umay kamintaw. Nasaya at mat ta inaklon mo ti kamalim, Noy May. Kanayon mo kumaalaglagipan nga oray no basit laang tinaidunar ti pada tayo a tao, kan simple laang ti regalo a kabaalan na nga itad, saan nga umno a rason day tatapno guraan tayo ida. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apaya tumanak, der kan tumanogaw ka si kabasti. Anya ti parikot mo. Ay nawaw. Ada nakita ka na pintas a balasang iji balay da guring, angkal. Asino agurang dayta? Na naguring ko na, angkal. Saan agurang? Katanya kumano kasta. Anya kuma, ti pakaseknam. Napintas di balasang, angkal. Kursunadak. Ay keng, Carmen tapno amo na nga dapan agayat mo kan kwa na. Dayta nga ro ti problema, angkal. Apay, Ay nawaw. Mabainak. Kasano nga tati agarem, angkal? ay kino kaya mo di tulungan ka. Kadwaan ka ama panagarem. Ay agpais, angkal. Ay, mapantaman nga ro inton malam iji balay da na naguring. Kay talagayam, mapanta. Ngam itugot mo di gitaram tapno may maya. Mapanta ka din, angkal. Tapno may mayat. Uminom ta pa iti arak tapno naturtured tangag sao iti sango ti balasang. Hinta pa nga ro iti sango ti tiyanggi, angkal. Inton malpas tang uminaw. Gustong taw. Natured tan nga agsaw iji sango ti balasang. Ada ka di kwarta may gatang ta iti arak. Ada, angkal. Ada di naglakok iti natang nga naapit kaw. Ay husto. May mayat metlang no ada balon ta no agwa di pataran tata. Tumurad ti lalaki nga agsoket no nakainom. Adan samot tao, ingka man kitaan, Betty.
Ay, wan, auntie. Sino da ka di? Umay kami pumasyar. Napinta sa balasang. Ay, auntie, umay da ka no pumasyar. Saan kumat nga mo da gitoy? Ang paunagamlatan, basang. Ay, umunag kayo ka no, tata ko na ni auntie. Ay, thank you balasang ko. Ha? Oh, da kayo mat gayam, igmi. Nakaumay kayo mat. Ada ka di ba gayo? Umay kami pumasyar. Ada nga napinta sa balasang ditoy. Kadwak, ti natara ka anak ha. Oh, magkasta ka di, igmi. Umay kayo lata pumasyar Kakaiso na nga awan lalaki akabalay ni. Ha? O sige, agtugaw kayo upay tay nakmang isagana iti pagpalamis tayo. Sana na nalpas kami tayo. Anya nalpas sa sasawam. Bayam amang isagana iti merienda. Babay nangkal. Umay takad merienda dito yan. Tumanagari. Bayam tamang isagana da iti merienda ko na. Kabayatan ti panagmerienda tayo. Kumanta ka basti, tapno na ganas. Saan kami matapaatiw Kalpasan ako manta ni Basti, masapol ako mantamot ni Betty. Makita no asino tinalalaing ako manta. Jay babae, uno, jay lalaki. Tay taman, ano maabak ni Basti, yawid ti babae. Ngam no maabak mo't ni Betty, yawid mo't ni Basti. Adamat kastaya, tata? Iyawid ti maabak? Hahahay. Rabak dalaang matbasang. Bayam nga kanta ni Basti, ta ipakita na ti kabailan na. Kalpasan na, ipakita mat ti kabailan, babaan iti panagkantam. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabing nabulag daw ang aking mata. Ay nawaw, mayat ti kanta ti kaanakak. Ha, ay ada ka di matkas jayo. Ay, saan kami apaabag? Agkanta ka mat, Betty. Ay, apay nga agkanta ka ngayon, ti. Ay, paabag ka kit din? Amo mat di agkanta ka mat. Sige ka din balasang ko. Ipakita mga amo mat di agkanta. Ay, saan samet nga mo ti kaanakan ti agkanta. Ala ka din balasang ko. Agkanta ka mat. Haha, ay nawaw. Awan ti makatiwi ti kaanakak no kanta ti pagsasaritaan. Paabag ka di, Betty? Awate mo, nasaan mo nga amo ti agkanta? Alaman laangan, agkanta akon. Oh, anya ti makunam, igmi. Naabak kami ka di. Ha, ay, kunak no tilang kaanakak tinalaing ako manta. Nalaing gayam ti kaanakam. Nalaing batoy ka nakak. Kunamsa, igmi. Mayat nga ron nagkatuluyan da. Tapno kumakantan to amin nga nakda. Hihahay. Ha? Ada kadakwada da ita. Saan mo mabalin nga inakman ta ida? Adamat bukod da desisyon. Ay, anya nga rodan ita, basti. Kahit kwa, angkal. Kwa. Apay nagsubli talangin dito inton bigat, angkal. Ay, ada ka na kayo da ita. No kaya't yung pa'y ti agsubli, igmi. Agsubli kami, nena. Sige, ing kami, pay. Nagapuan nyo manan nga gulitag. Rabin!
Nalaing gayam ako man tayo sa kaili ni na balasang Kunak no nilang basti ti nalaing. Pati gayam ti balasang. Ay nawaw. Ay ti kayat mo asawan. Napan kayo ka di ijay akas ti itsura yaw. Medyo nabartag kayaw. Naturturod kami ngamin, no medyo nakainom kami nanang. Napan kayo ka di nagaram. Ay nawaw, uwan nanang. Nagpintas ni ading bite. Naglaing pa'y ako manta padak. Ngamno ka na yun ka anak ka ino, masumarungkar. Madismaya ti babae kan ka. Ay. Kwa? Saan ba't aday takanta kat ti ayatan ti babae? Apay kit di nasaan? Man-mano ti nalaing ako manta. Masiguradom ka di akayat na kaday tabalasang bastay. Basta kadwak ni Uncle, nanang. Haranaan may. Tapno maayaw ko sung batanak. Ay, amo pay. No kanayon ka anak ka inom, no kasta mapan kayo ijay. Jakla amon. Kursunadam ka din ni Basti, balasang ko. Ay nawaw. Jak pulos inarapaap ang makirelasyon iti may sang artak anti. Awan matkit di pa'y tinadamag ko ama di nga aramid ni Basti basang. Uray awan anti tanalaing mat nga uminom iti arak. Ay kat bagbaga ama, asan nga umininom? Apay kumabagbaga kat awan mat relasyon mi anti. Adamat panunot na. Saan ka di anataermat ni Igmi? Anti, kayat yu asawan. Ada pa naggustuyo kanila kay Igmi? Ay, nawaw! Saan mat ada ka? Saan ka di? Sika ka di tinang durog ka ni Bastay ang mangaram iti kaanakan ni Nena? Ay nawaw. Anya ti panagkit kita mat. Apay dudurugan ni Basti. Ay, kawan Tanuma pa ni Jabalay da Nena kat kadwa na ka. Kasano ang makaaram no ada ka matamang bambantay? Ay, kasano ngay nagpaiso? Hindi napan kami kat kinantaan na ni Betty. Kimantamot ni Betty. Agpadada na lang ako manta. Naghinara na dagarudano kasta. Wana, ay mapan kami tumanan bareng makaasawan ti kaanakak. Lumakayan na baro. Ay, saan kayo karod nga umininom iti arak no kasya mapan kayo? ay na. Tilugan no awan gasolina na. Saan nga gandar? Kastamot kada kami. No awan ti arak. Ay, awan mo ti siglat. Apay, lugan kayo nga raw, katao kayo may. Ay, kag napasungbat mo kadimot lang ti balasang nga ar-armam, anak. Ay, saan pa'y nga ron nanang? Medyo nabayag mabas ito ti panag-ar-aram mo Di mo pa'y napasungbat. Nanang, anya ti inaramid ni tatang kada kayaw, hindi sinong bata niyaw. Na, apay adamagan pa'y no anyat inaramid na. Kaya isumiti ramida ka, barang mapasungbat ko ni Bete. Kasano may bagam ti panagayat mo kat adama ni uncle mo akadwam. Mapainak nga ron ngagmay-may sa mapananang. Ni kagarod uncle mo ti magarami ti balasang. Kasanaw no adama pan sa bali nga agaram. Nagkado ababaro sa karuba na. Sikamat, Marinena. Papanam kadimat, Mare. Ay, nasa uniig meya, nalaing ka no ako manta, tay kaanakam. Nangababak mo't iti kontes, iti kinantahan ti kaanakak. Ay, kasta gayam, Maray. Numabalin la kumaadatado at agtulang nga gabalayan ta. Ay, kat mabalin Ngam, saan mat adata ti agdan na, no di kat
Dagiti masagnan. Day tagarod ka dayan ti parikot. Managbabain kami ti anak ko kahit numay papali ti panagayat. Kasano ang makaaram no di namat may turad. Day tagarod ti sangkay bagak kan ni Bastay nga anak ko. Saan lang ani Basti ti umay di balay amang sirsirpat iti kaanakag. Kasta ka day. Nagsabat kami tay ka ni Marinena. Anyang iti nagsaritaan nyo, nanang? Imbaga namot nga do ka no ti mapanidya balay damang sirsirpat ka ni Betty. Di damat-damat imang harana ka ni Betty. Sakpay lang mo ti kalaingan amang harana king kuana. Pasiguradom ka di akayat na ka, kaputan na laing ka kumanta. Masigurado ka, nanang. Nakaisem to pay. Nukas diya mapan kami di balay da. Nakabisuot ka nga rodan. Sana ka di akasta ti babae, nanang. No di na kaya ti lalaki, agmisuot. Saan nga amin? Adda dagitay nasingpet nga uray sanda kayat ti lalaki. Sanda kayat apabainan. Pakitaan dalat na iti nasayaan. Iso nga umisem da kasjay. Aya? Ado kanumot ti mapanababaros ije balay da Betty, angkal. Ay pagdanagam ngay katsikapay lang ti kataran. Kan kalay nga namang harana. Mapantayin ton rabi, angkal. Mapanta. Ngam mangisagana kay tinapinta sa kantam. Tapno saan ka apaabak ni Bete. Sige, angkal. Orajak itugot ti gitara. Mangala ka pa iti isagot mo kun kuana. Tapno si katipilyan na kada kayo nga agar-arem. Anya nga tatimayat nga isagot ko, angkal. Hindi ka mo Damagam kininanak mo. Noon niya ti kayat ti babaya sagot. Nanang, anya ti kayat ti babaya maawat asagot. Saan nga agpapada ti kayat ti babae? Tidaduma kayat na ti chocolate. Tidaduma mo't sabong. Tapno siguradaw, ikak iti chocolate kan sabaw. Uray no kanayon mo nga ikan, no di mo mo't iba nga tirik nam kuana. Kasano nga asong batan nakalanggaw? Wanang babae ni ti sagot nga ited ko kan kuana, maawatan nan ti panagayat ko. Kat, agpatingga kayo kaditi kasta? Ikam kat aw-awatan naman, kasta ka day. Madanon tulat ta ka day. Ibagak to siguro inton mabartegak. Saan mo ka di may baga? No saan ka nabartag? Kwa, jak maiturad nanang. No kasta saan mo amay turad? Saan mo mangarod? Anam namaan, asungbatan na ka. Saan man? Ore kita inyaw. Siyak ti sungbatan na nanang. Siyak pay lang ti kataran kada kamay ngagdatdaton kan kuana. Ay nawaw. Para makita, anak ko. Day tama bain mo agad adaw. Ita ka diya mapantay tayan danay na. Unang kal, handa ginatang ko asabong kun chocolate. Inta nga rudan. Mudtoy day ta chocolate tarog yan ta na kanan iti dalan. Ay, saan angkal? Para iti babae nga arma nga rod. Saan mo't asikat arma? Tapno sikat imangan. Wanangam siyak mati mangarem para kan ka. Unang di mo maibaga nga gayatakin ko na. Ibagak to Ibagam payatap no igatangan kantaw. Di pa ila matinag day ta chocolate. Ure matinag, pidutay, tadam balkot na. Ay inta nga rudan. Adamat lain sagana makantam. Nagadaw. Malang rudan. Angem no mangisagana da iti merienda. Di mo manan ibagaan halpasta nga oresan met. Di kay lamabay ng kal. Apay nga engkal. Awan
dan samot dito balay da. Ay, intaman kitaan. Ay, umay kan. Intan. Ay, umay kami man, na. Ada kayo. Ay, ha? Dumanon kayo. Ay, Dumanon ta ka no, Angkay. Angam, apay nga akas lagsang sangit ni Nana Nina. ay, kahit inta kitaan atap numawan ta. Malaningitan ang itinapasamak. Kanyaya tinapasamak, nena. Ni ngamin, Betty. Ha? Anya tinapasamak ka ni Betty, Nana. Nakitaray kat din ka ni Torko. Ha? Nitor ko asintonado, Nana. Sintonado ngam alis to matiloko. Intaray na matanti ka, anak. Ay, salbag na itator ka. Kankantak man langin ni Betty. Tagayam. Isuna mo tenti na kasiguradaw. Ay, nawaw! Una yan, baste. Apay ngamin adi ka makaaram no di mo kadwa ni ulitag mo. Anya ngay ita, intaray damuton ti balasang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ne, si Kama Mare. Anya ngay ti trabahom ita. Ay nawaw, anya pa ngay Mare. Yaya ati bukod ko nga anak. Si Kama Mare. Kasano ayaya ako nam. Kat si Kama ti boss ta bukod mo mat nga anak. Si ka ngay Mare, anya ngay matitrabahom. Haglakla ko ak dito'y tsendaan. Umay ka, ta gumatang ka iti lakok. E jay man ti ayan ti pwesto ti amok. Nagdudumaan at nateng ti lako may. Imbagpay kan ka tada trabahom. Siyak ngay, awan. Ngam naragragsak ti biyag mo, tada pamilyam. Kan ada anak mo. Siyak ngay, awan pay. Manuatawan min nga agdenden na iti asawak. Ngam awan pay anak me aging gaita. Awan ka di pay? Da kami upatan ti anak me. Singin nga min dyan may katlo asikog ko isong upat adagos. Imbag pay si ka tadan anak mo. Ni apayon lakay. Nasa papay lang nga madakan dito'y balay. Saan ka kadi pa nagtrabaho? Ay, napanak. Nagbawas da iti trabahador iti construction. Apay si kapay tinaikat da iti trabaho. Anya tambok ngay. Inkadamagan iti porman anang ikat kanya ka. Ay nawaw. Amangan matno sadot ka, iso nga inikat da ka. Pag kunambot sa dutak. Saan kit din nga dasad sadot mo? Sa balila ti paggagatamat. Tanya ko matipaggagatak. Timang buting-ting adi ta cellphone mo. Inton kwan agsasao ka amang sangsango di ta cellphone mo. Kasla da kurkurang mo. Nagtal na ka man. Napanugak. Anya ngay kumati nakabanugam. Di ka mat nagtrabaho ta kunam nga inikat da ka.
Mabisinak, ikandak man iti gatang ko iti tinapay. Ay nawaw, numabisin ka. Inka kitain no dakilaban tayo suti kanam. Awan ti kwarta. Apay ngay ngawan? Kasta ka diti sadot, awan makukwarta na. Ay. Buyet, nangibaga sa dutak. Kung nangamin ni Miss Trame at ikano sadot, awan kwarta na. Sa anak asadot. Agam na ikatak iti trabaho. Kung ni Miss Trame at ikano tawa sadot, sana makapagbayag iti trabaho. Tanalabit nga ikatantibos na. Nagado sa umon, buyet. Panawan nak dito, itadaramidag. Agaramid kayo ka diti kwarta tatang. Maaramid ko ayam ti kwarta. Sige, inka kagayaan mo ni Jerwar. Di nak disturboy. Anya ngay ti aramidam si Kaben. Apay adi ka mapanagbirok iti trabahom. Kasano no maibos di nagbasit abagas? Ay nawaw. Inakto Nagrigat ti agbirok iti trabaho. Kasano nga ro dita? No saan ka nga agbirok? Anya ngay ti pangbiag ta iti upat aputot mo. Ay na, inakto ka day. Danag mo na ya. Awiram nga ro dagita singin. Tay nakmangkita no damayat nga agpalaba. Tay supay ti tangdan ko. Kasano nga, no makadididida. Awan mo ti didek. Aggunay ka nga rudan dita Kaslawan pa'y dadanagam mat. Agtapos tumanan ti bulan. Umaydan tumanan agsingir ti abang dito'y abangan tayo. Inakman langay, makaring-ring kamay. Mabisinak nanang. Saan tayo kadipay amangan? Sige, ikan ka iti lugaw. Inlugaw ko basit abagas tapno makaanay akanan tayo kadagiti addem. Di ka mangan nanang. Ay, mangan kayo latan anak ko. Urayak ni tatang mo, barang adamay remedyo na. Ngay awan. Anya nga iti kaninyo. Amangan kakit din anak. Bay anak kadilaang, di nakpakadanagan. Ay, nagkrigat kit din ti adda iti syudad nga wan trabaho na. Ay, kasano kami laangan. Nay, si Kamot Mare, ada kadigatangam. Ay, nawaw Mare. Inturturad ko ti imay dito, ita si kalang tinapanunot ko pagpatulungan. Anya ka di ti may tulong ko, Mare. Ay, nawaw. Awan ti iso amin ni Jabalay. Masyanak ka dagiti anak ko tay bagada mabisinda. No mabalin ko ma. Pautangan nak man iti paggatang ko iti bagas. Ay, kat kaasimot dagiti anak mo ano kasta. Sige, tadamot na irana kwartak dito Alaam to'y nabatbati a swildok. Ay nawaw Mari, agyaman aklaunay kan ka Barang no makabayad ak adagos kan ka. Ay kababain ko ma, gapulaan ka dagiti anak ko, inturturid kon. Ay unay kat ni Marin. Sige, ingkan, tamang ano sapsapulan na kadagiti anak mo. Ay, agyaman ak Mari Sige, inakon. Ay, bakit? Adamot imot mo abagas. No saan la aga po kadagiti ubing, jak na ito tinapan imutang. Asino mo day kaasi ang nagpautang? Apay akaasi ako nam. Una, tadi mo ba't amaw, no kaano ka makabayad? Awan mo trabaho? Ay nawaw, di nak ibabain. Ingkag birok iti trabaho. Tano saan, siyak ti mapan agbirok iti pangisukatakken ka sa dot. Anya? Ay, maaramid mo day ta. Apay kit din na saan. Rigat matlaang ti mapaspasarak iti sidong mo. Kahit kasano da kita anak mo. Adda ayam mayat amang taripato kadakwada. Bukod mo problema daytan. Adumot day tabagas ngayon sangpot mo nanang. Wan anak, inutang ko ti inggatang ko.
Nagsingpot ti nagpautang ken ka. Ay, nungay maibos day tananang. Umutang kay manan. Ay, saan na mabain akon. Ni tatang munton ti mangiremedyo iti amin. Ay, nagadua sa umon. Ingka kaagluton ta mabisina kaon. Ay, nawaw. Siyak, tinapan nagiremedyo. Inawit ko nga insangpet. Sa ita, baunan na kamapan agluto. Kat awan mat inobram. Sika mat ti agluton ah. Na. Nagdagsan ti bagas nga inawawit ko. Nabambanugak. Maibos man ng bagas ngam di ka pala nakabirok iti trabaho. Ingka manan umutang at bayadan to. Anya? Mabainak! Diyak pa'y nabayadan ti mo na nga inutang ta. Ingka kidin. Awan ti bain-bain, no tiyan ti mabisin. No si ka nga awan bain na mabalen. Ngam no siyak, diyak may turod ti mapanmang nayon iti utang ko no diyak pa'y nakabayad. Ibagam, amamimpinsan to ti panagbayad ta. Adda adyak kayat ti agkari no awan mat ti amok nga ikarik. Numalpas tayo amangan, ingka agbirok iti trabahom. Tano saan, siyak ti mapan agbirok iti ibagbagak. Winin, mapanak ton. Ay, nawawa. Nabambanog ako pag nangagbirberok iti bakan ti atrabaho. Ngamawan mo ti makita ka vacancy. Ni, ada makita ka kapilya nita. Damag ko amayat ka no ti mapan agpatulong iti adda iti unag dita kapilya. Ay, padasek man. Umunegak man. Padasek man ti agkararag. Dita. Agparinto mga kitisango ti nakakross tagkidawak. Agkidamak tapno ipas na ko ti agkararaga. Apo, itala nga mapadasak tagkidaw ka. Agpakpakasyak, asapay kumatay kan na kami iti taraon. Kaasi mo dagiti anak ko. Pangasiw ka di apaw, tapno di nak isukat ni bakit ka. Ha? Apay nga dadwa ribo iti sanga ko. Adda nga talimabas iti nakakidumakit naregreg na. Kita man taglawlaw. No da tao. Awan mo't ti makita ka. Agyaman nak. Awan ti makitak atawa nakaregreg iti kwarta. Ay na. Agyaman nak. Agpay sugayam ti imbagada. Ama nangasi ka. Agyaman nak launay. Inak gumatangin iti kasapulan ti pamilya. Ay nawaw, adumat ti ginatang mo tatang. Ada ka di kwartayo. Nangalaan nyo. Inted ti manangasi Nagsayat day dya manangasay. Nang third, idi nagkidawak. Nasaya at gayam tagkid daw tatang. Una nak, basta napudno ka nga gidaw, patgan na ka. Asino tinangaasikan ka, Aber? Saan mo ka di atinakaw, tinggatang mo ka dagita? Ni bakit may pagtatakawon na mo tayo. Adda nga rod na nga asi kanyak, inted na ti pinaggatang ko. Inik ka nak ko mga rod atay nakbinayadan ti inutang ko ka ni Mari Dayan. Ay, baybayan pa lang data. Inggatang ko nga ruday. Madlaw ko kat di ka matan pa nagbirok iti trabahom. Kasanuno maibos man ang tika kay suna abagas. Danag mo na ya. Ada mga asi manan. Anya ti kayat mo asawan. Ay, basta. Ada mga asi kanyak. Saan ka nga agdanag? Tanga ta
Alangan. Kasano no maurnungan iti utang? Kasano ang makabayad? Ala, dita kayon tainak man ang dumawat iti kaasi ti manang nga ase. Tatang, mabalinti sumurot. Sana mabalin. Dito'y ka, tapno adda kadwa ni nanang mo. Ang mga no, panawan na tayo. Bantayam ni nanang mo. Apay abantaya kat dakkelan. Sana masapul nga awirin ti dakkel, tatang. Ay na, agbatikan. Mapana kon iti ibagbagak. Ikatangan nak iti tinapay, ah. Wen, anak. Ala, tainak agpakaasi. Adak manan ditoy. Ay, umunegak, tainak manan agpakasi iti sango ti nakakros. Antay ta. Agparinto mga taypas na kumanan ti dumawat iti kasi na. Apay ngay. Awan mo ti makita ka kwarta iti sangok. Ulitak manan ti agpakasi. Ang mga nun nakurang ti panagpakaasi iso nga awampay. Ay, pangasim ka day. Tapat gamtikid daw ko. Ikan na kami kumamanan iti taraon ti pamilyak. Awan lat ti makitak iti sangaw. Kunak man no kunada man nangaasi ka. Apay nga awan mo ti kwarta makitak iti sangok. Hindi nakpay kasyan. Ang mga no panawan na kon ti asawak. Agyaman ka, Ben. Agyaman na ka na. Awan pa'y mo inted na. Ay, apay ko mga agyaman na ngay. Awan mo inted na. Agyaman ka. Tanakalan sa ti ima ken sa kadaytada iti sangom. Tanusaan, amangan no pinagagsiit na ka wenno kinugtaran na ka. Anya, pinagagsiit ka na. Ay, anya daytoy. Parmatak nga tawon no. Inikan na ka itinabakid abagi ken salunat. Aramata magbirok iti trabaho. Saan ati dumawad dawat? Di ka di mabain, lamu-lamu pa iti pagdawdawatam. Nasalun at kamat, apay ngayon ka dumawad dawat. Ingka agbirok iti trabaho. Anya nga taday tatimag. Awan mo ti makita ka tao. Ay, parmatak nga ta. Ay, rumualak dito. Delikadaw. Adda timag ajak makita no asinaw. Parmatak nga ta tinang kuya unag ti kapilya. Awan mo tinakita ka tao. Anya dagiti makitak iti babati kalsada. Najak agkamalay. Lanlandok dagita na ibulan. Ay wen, asidig ti junk shop ditoy. Ay, inak mangala iti sakaw. Taibunag ko dagita ta inak ilakaw. Medyo ado dagitoy. Maminanwak nga agsublay. Nabayag siguro na naibulang dagitoy. Ta medyo agkaruutan na. Ay, imbag ta nakitak iti timman awak. Ay, bunaga kon. Inak ilako iti jang shop. Anya kade dagita lakom. Ay, landok sir. Nangina italandok. Iso nga kilutan tabayadak. No ada pa mapidot mo oleh plastik. Putih kan kalton. Kanaminan mabalin recycle. Yung mulang tagatanga ha?
Ay, sige sir, tayo nakpay alahan dagiti nabati alandok, tado pa ijay. Ando gayam dagiti mabalin ang mapidot nga ilakaw. Basta nagagat kang agpidot. Potno day ta. Iti da mo karakpit pero dakmat basola. Aking kanang ipataktelak bukod ko jang shop. Ulay basola ket kwaltamet. Basta dito iti umay mo pakilakwan mapidot mo. Ha? Ti ado pakapinutan plastik. Ket iti basolaan palke. Ado basola tattao. Anagawangan iti soft drinks. Kanda doma plastik. Ay, sige nga ron sir, agyaman na ka. Ay nawaw, anya dagita tatang. Umay kayo, ada tinapay, masida ken gatas yaw. Ada pa'y bagas. Nangalaam ka dagita. Kan apay nagrugit tabadom lakay. Antoy mati pagbayad mo iti utang mo bakit? Nangalaam iti kwarta. Kan tinggatang mo ka dagita. Bakit? Ada magayam kwarta iti basura. Nagpido tak iti lanlandok. Medyo ado tinakita ka landok. Nanginagayam ti scrap alandok bakit? Napan ko inla ko. Kat isudag ito'y. Ay, inak to man ang agpidot iti plastic ken bote. Isumat lagaya man narugrugit ka ita. Sige, mangirwarak iti bado kan tuwalyam tayong kaagdigos. Kalpasan na, makantay to no makaluto ak. Apag guston to makainanakan. Ay nawaw, uray may sa tibin no kastoy. Ay nawaw! Adda agur uray at trabaho. Basta lakit di nagagat ti tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sino man ti sirsiri pon bitatawan, bakit? Tinagpakibiyangan, Ruben. Imbis nga ginanaka. Kasano ko makapagina na dataaw. Kat nakalalaaw mo't dagiti karuba. Ay nawaw. Apay, di mo ka dimangag ti katawan ni Lucia ken ni Jess. Irikap mo ngamin tatawa Syakla ang ti mauma kadakwada makita da. Maglisi ka dita. Tay rikap ko titawa. Nay, anmon dagito'y bato dito'y silad, baka? Ay, di mo pakibiyangan dagita bato, Ruben. Ay, nasa pa'y nagdadakal, ay nawaw. Ay, ang tal na ka man, Ruben. Di ka may nayon ka dagiti kaaruba analaaw tanay. Masiksikura na kon. Ay, nakas ko nakitayan, di mo ide pakibiyangan. Saan ka kontrabida? Nalaaw da nga, Rod. Mo adala siguro pagkakatawaan da. Awan bibiyang ko. Na, Basta siya, jak kaya tinalaaw a kaaruba. sana balay, tas agpaminsan mat. Ay, duuray pa'y.
Ay, agpili ka ni ti kolor akayat mo, manang Lucia. Sigurado ka, Jess? Yes! Libre ka, takasangay mo intun Huwebes. Isang ti regalo, Ang mga numalugi ka, mat. No, it's okay. Si kakit di man. Sigurado ka, ah? Ay na wow! Yes, kung nakalang Ruden. Sige man nga, Rod. Ay, daytoy, daytiti kayat ko. Color brown. Okay, agtugaw ka, takulayag iti brown ti buhok mo. Ay na, ad-adda pumintas ka no kwa. Anya kay day, Jess. Kasla batumat. Ang damat ng barsak iti tawam. Wan nga Rod, awan mo ti ubing nga makita. Kitaman no sa dinot nagapuan na. Kasla iti ayan danana Nora kan Tata Ruben. Ay na, amangan mo't no ni Nana Nora manen. Amangan no nang nga ti panagsarita ta. Kontrabida nga minday di abakbakitan. Nana Nora, Tata Ruben! Oh, anya ti aramidam dito bakla. Ay, imayak, tada ng barsak iti tawak. Makita yun dito, abato, Ay, nawaw. Kasla kabiti. Kas makita mat sa anak mo't abulsak. Hoy, dakita ng barsakan niya. Wan, kasanumat nga men. Nakalalaaw kayo. Ay, una yan. No awanan ti bagang pumanaw kan, Jess. Di ka agiskandalo dito'y paraangan, may sikabakla. Kontrabida ka talaga. Kasanuma nga min. Iso lang arudan tinakabasol. Iso pa'y tinatangsit. Ay nawaw, kontrabida ka aruba. Ew! Ay, nawaw. Bakit na magayam ti kasta nga ugali na? Sinabi mo pa. Ay na, no saan la, bakit? Ay na, ang mga no, kabila kon. No kasta tinaramid mo ang mga no panunutan dagiti kabaranggayan tayo nga awan respetom kadagiti babakit. Hindi naman karespeto ang matandang yon. Ay na, mapasubo ak man nga gastos para ititawak a dinadal na. Ay, ada ako, normal lakay. Ay na, wow. Apay nga, itakalang, Lucia, bakit? Ay, tatinulungak pa'y nga min ni Jess amang tarimaan ititawan na. Ano titawa na, aya? Nabuong nga rod lakay, binarsak nga min ni Nana Nora iti bato. Anya? Ay, jakman amo iti dayja bakit? Malaki biyang launay. Ay, ni Tata Ruben pa yun ti mababain, kapo iti arami ti asawa na. Ay, asino kumangay mati saan amabain iti kasjay nga ugali ti asawa na lakay. Nasken nga agawa ak ti agi salapay. Tapno makapagluto ako niti pangaldawan mi. Aguray ka man. Ni mat na Nora ti lumabas iti paraangan mi. Sa dino kay nga tati papanan na. Oo. Apay akas tati panangkitam kanyak, Lucia. Ay, kwa, awan mat na Nora. Ay, sa dino ka iti papanan niyaw. Awan nga, madlaw tupay nga da kayat mo asawan. Ay, nawaw. Saan mat siguro adakas nung kitaan kayo, nana? Pwe! Kunamatlan asino ka nakapimpintas. Na, pudumat. Kitaan matabuok mau. Nagpangit matakulor na. Sana may bagay kan ka. Pwe! Dinadal mo lang ti aldaw kaw. Ay, saan asyak tinang dadaal iti aldaw mo, nana? Ngamen, da kayo matlaang timang dadadaal iti aldaw yo.
kontrabida bakbakitan. Kunamlan o asino nga agsasao. Iso akagurgura dagiti ka aruba takastat ugali na. Madlaw na pudot man ti ulong bakit? Apay? Ha? Masurunak iti day dyan na Nora. Anya manen ay ti basol na. Ay na, di mon saludsudan. Basta siya, kagurgurak law na day tabakit. Kunamlamat no asino aka pipintasan. Madite kasta. Sikati agad jas. Gagahin na siguro ta bumakit. Ay na wow. Adumat ti amok apada na abumakit lakay. Ngamsaan mat akas jay ti ugali da. Isu naman lang ti kaaruba tayo abakit akas ta ti ugali na. Kas kinunak itayen datayon ti agad jas. Uno datayo ti lumiklik iti gulo. Uy, adda ka met, manang Lucia. Anya di raramidam dito balay? Umayak man lang makiinistorya no saan ka abisi, Jess. O saan met? Awan ngamin customer ko. Aguray ka. Dumakdakkel mat gaya man dagiti masitas mo. Ay na wow! Bakit? Ngayon mo lang nadlaw? Wen atay ta kalaang mat anagdalos iti paraangan niyo bakla. Ay, agsapol ka man iti pangilakwan ta? Sigurado ka nga ilakom na kita? Wen, tani, jak maasikaso. Ay kat manungay iti panangipasam. Ta siya kung ti makamo ang mangilakaw. Makamo ka. Ag 20% ka iti komisyon mo na mailakom. Sige, mayatak iti day ta adil mo, Jess. Naimbagla nga pagkwarta akmat. Asino ba nanti pagsarsaritaan niyo adwa? Ha? Siya ka di manan! Siya ka di manan ti pagsismismisan niyaw! Ay! Ay na wow! Adamot ayan ang nagyoanagan nyo na nanora. Siya na siya ti kalkalabanan niyaw! No diyo kayata! Anya? Di yung kayat ti? Ay na wow! Dagiti masitas ti pagsasaritaan mi. Ano ka ba? Awan bibiyang kaw! Di uray pa'y gumora damin kanyak! Birngasan da ka pa yan iti kontrabida kapo iti aramid mo. Iso na kiniti kontrabida ah! Kita nga minta baging bakit. Tunggalada malabsam nga agsasarita ka aruba, makibiyang ka. Ado pa'y dagiti nagsasakit balikas mo kadakwada. Ay nawaw! Hagtal na ka man si Karuben tawan amom! Awan mo't tidakas na makipagayam ka lakadakwadan. Uray anya ti mapaspasamak. Jak makipagayam ka dagiti kasta klasin ti kaaruba. Di uray awan ti gayam ko no isudan tumalang. Siya ka ditikat katawaam, Norman. Ay na wow. Nay, sika magam na Nora. Anya ter aramidam dito. Siya ka ditikat katawaam, ah. Kwa, nana. Sana sikat-tikat katawa. Daytoy man na, daytoy video, Daytoy tikat katawa. Kita nyo, anay, Ay nawaw. Meta. Anya kay tikakat kataway tinay ta abidyo, Norman. Ay, kwa, nana. Awam ba, ti makita ka nakakatkatawa dita. Ay, ito yung cellphone ko, nana. Kaya, mapaanak ko niti papanak. Kamutan iti papanak. Kas kalaagbala. Na, Agkatkatawa ka nga awam ba makagapaw. una yun daytoy, bakit? Kontrabida talaga. Mabalin nga agsarita ta, Nora. Adya ti pagsaritaan ta, Ruben. Anya manan dyan ang ka nag-iskandalo kay dyan paradaan. Ay nawaw. Asino ba't tinakangagam iti dayta, Ruben? Dagiti tricycle driver, Chismoso na kita tattao. Siyak ti bababae ni ti kastangar aramida. Ay nawaw. Anya kumati pagbay nama. Abay. Si kaya ti pagsarsaritaan da. Saan man? Diyak amakin ka.
Di ka kami nagpapikto ah. Ay, una yun, ayah. Ala, umay kakit din tamangantan. Ha? Umuna ka na magan. Sanak pa yan mabisay. Naimbag ta nasabat ka dito'y dalan, Lucia. O, apay ka di Nora. Sa dino ti ayan ti Marites nga asawam. Ne, apay akas tamat ang tibagbagayo nana. San ka mawatan? Ay nawaw, di kan agin didi ammo payla ang Lucia. Amok ani Norman nga asawam tinangiwarwaras, an nagiskandalo ak ijay paradaan, idi kalman. Ay, awan ti amok may papan iti day tanana, Nora. Ulbod, di nakpagsasawa na kastanana, ta idi pay lang agtep-tepelak kada kayo. Apay, hanya ti aramidam lo siya. Aday ko, apay kagkabil ka ngay. Kas idi na ko nakitayan. Idi pay lang agtep-tepelak iso kas ta tinaaramid ko kada kayo. Ipulong ka lo siya, ipulong kay ti asawak. Sana ka mabutang nana. Inton maminsan ngamin, di kay agbalin a kontrabida iti biyag ti sabali a tao. Anay ko, anay. Ay, nandiyan na yan. Kinabil naktilo ko alo siya lakay. Ay, nawaw. Una yan takatuan, nakpailaang man. Ay, day tatiga na ba? Ay, naumada siguro ni Tiugalay. Iso kinabil na ka. Agreklamo akin ni Kapitan. Mala, kita ta mga no si kati mapabainan. No kasta ti aramidam. Naibagan ni Tata Ruben, akinabil mo ka ni Nana Nora, bakit? Diyan ko nakapagtapal lakay. Nakabil ko. Anyat na pasama kaya? Ibaga na ngamin amaritis ka kano lakay. Ay nawa, kasta timbaga na? Wan, ti kuna na kanya kitay. Sika kano tinangiwaras iti iskandalo nga inaramid na ije paradaan idi kalman. Una yan. Apay nga, asyak ti pabasulon na. Kat no ado kami ang nakakita ken nakangag iti naramid na idikalman. Ay, jakman amoy ti dayjay abakat. Ay na, kasla apa mo ti birbiro ko ni Nana Nora. Ay, imbagampay lakay. Imbaga ta nakapagtepelak iti paradaan idikalman. Ay tano saan, mga no niya tinaramid ko. Uy girl, pudno ka di damag ko. Kinabil mo ka ni Nana Nora? Wan, pudno tinadamag mo, Jess. Sana kami anak kapagtepal. Tanagad, ado nga ibagbagana. Kaslag birbiro kiti apa. Ay nawaw! Nasaya at me, tapno ada pagnakman daya bakbaketan. Nagalas ti ugali na? Wan nga rod. Ang sana day tati pagsaritaan ta. Ang mga numangag namanan kat barsakan namanan titawam. Anya nga rin ti ibagam? Umay ko lang ibagakan ka nga adda na kontak ko amayat amang gatang kadagiti masetas amulam. Os! True? Wen, umay da kano dito inton malam. Gatangan da amin, ta ilako damat ija baba. Ada magayam ni Lucia di tabalay ni Jess, Nora. Kaya, anya kumano adda ita, Ruben. Ay, malaing ka dumawat iti pamakawan. Apay kumasyak ti dumawat iti pambakawan, kat isumat tinang kabil kanyak. Ay, nawawa. Basol mo, no apay akinabil na ka. Di mo tumo nga mintep-tepulan tangiwat mo. Siyak manan ti kamalay, siyak la kanayo na. Ay na amom, nasaysaya at matla ti makigayem kan. Sana day taapa ti amom. Tandaanam anaragragsak ti agbyag, no awan ti kaapa ken kaguram.
Ay, no imay kayo dito balay, tapno makiapa. Ay, pasensya kayon. Ngam awanti oras ko para kada kayo, Nana Nora. Husto tin ako natigayem ko nana. Di may kayat ti makiapa kada kayo. Iso ano mabalin, pumanaw kayo langan. Ay, sa anak nga imay, tapno makiapa kada kayo kanilo siya, Jace. Imaya akta kayat kung agkidaw iti pamakawan para kadag iti dagas ana aramida kada kayo. Ah? Sapay la kumata mapakawandak pay. Ay na, di kayo dumadawat iti pamakawan, no ulitin yung tumanan. Ay, saanan, Jess? Saanan ang maulit? Manipod ita, agbalin akong anasaya at akaaruba kada kayo. Tapno di yung ibagbaga akong trabidak. Okay. No kasta nga ron, panagnakan yung apod no, ti panagbalbaliw yun. Jess, awan mat nga tatidakas no ikanta ni Nana Nora iti may sa agundaway. Saan ka day? Narabian ka, mahit bakit? Wala kay, nakiinistoryak pa'y ngamin kada Diyos kan Lucia. Ay, saan mo ida kagura? Ay, saanan lakay. Awan mati makagapo agura ida. Nasayat no kasta bakit? Nakaragrag sa kaklakay. Kastoy gayam tirik na no awan kaguram. Isumit. Isu mabalin. Sardenga mo ti makiapa kadag iti karuba. Ay, uwin lakay. Kasta ti aramidag. Akit, agyaman aklaunay kadag iti pamagbagam kanyak. Ay, nawaw! Nasaya at mat na nakaamiris ka, Nana Nora. Imbis a makiap-apa ka, kadagiti kaarubam, rugyam kit diti makipagayam kadakwada, takas kinuna ni Tata Ruben, naragragsak ti biyag no awan ti kaguram. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw! Agparparti kami iti manok, baraw. Wen tatang, imbag lang itinolang. Sagpawak man iti papaya. Nabayag mo masitay na di tayo nagsida iti tinula ni Ted. Isong arod a pinartik ti maysa. Ay, impupok ka ida manipod agkaandan kadag iti mulak. Nagdadawal na kita. Agpirdi na itinatang. Basitan ti ginatang ko aginiling ang maysa kananda tatang. Kapilitan na nagumatangak naman. Isaron mo ka parchen dagiti daduma. Tapno maksayan. Agsidatay kini tinitem. Umay ka man, tada pang ibaunakan ka. Apay ka di tatang? Ipan mo jibangir dito yung naluto at tinola. Ay nawaw, mapanak manan agpadigo iti karuba tatang? Wey, nalwada ma, tanay mawaris iti dalan. Saan tatang? Adamat kalub na tinang ikabilan nyo? Ala anak ko, ingkan.
dayta? Tinola a manok. Inluto ni tatang. Ay. Sagpaw na papaya. Ay nawaw, nagsingpot ni tatang mo kanayon nga padigaw. Saan nga naimot ngamin ni tatang, boy? Uray da kayo, mat. Saan ka di padpadigwan na kami, mat? Nga madado matipad padiguyaw. Ado nga minti manokyaw. Da kami, basitlaan. Alam nga rudon tamapana kon. Sige, yag kunto ni Jibalayo tinagikam. Nangalaan nyo itinagbasit at tinula ay nawaw. Imainted ni Ibe, tatang. Impadigo na. Di nala ni naynayunan mo time. Di ka lang mabain, mat. Pinadigwan na ka lang arudan na dapay lang maibagam, mat. Kanayon damat nga may agpadigo. Datayo kat man manutay nga agpadigo. Mangrugin di trabaho kay Ilay. Uray saan da tayo napadiguan. Ay, unay katay tang ugali mong lakay. Nagsaya at da kada tayo kastapay ti ibagam. Aha. Ay, nawang. Umay dalag padigo tapno ipakita na tinaimas asida enda. Ay, naatap mo la dayta. Masigurado kasanda kasta. Aging Nagsaya- sasaya at da. Ang minton mangrugyak nga trabaho. Adyak idaam amaw. Ay, saan ka kumamot akas talakay? Kababain. Oh, apay ko makababain. Anya ko mati pagbainam ka na gina. Oh, Anya ka di tigurguram ka dakwada. Katawan mat aramidan dama di. awan na ya. Kano nagpaparamag da. Kunwaray agpadiguda. Tapno ipakita dalaga na imas ti sidada. Oh. Saan mat akas tad uncle Nagsingpot damat. Nagsingput ka dyan. Nasingput ano nakaturog. Saan mat akas la kada kayo tatang? Kat no nagsisingpot da. Apay, no nakaturog ka, nasingpot ka? Nadamag ko ngagtrabaho ka ni Juan. Anya ka di ti trabaho na tatang? Ijay sa ka planta ti soft drink. Ni imbagman. Dakkel ti sweldo ti trabahador iti planta. Kasta ti damag ko. Ay, saan danto na marigatan no kas pangarigan? Ay, imbag. Tasan tayo ngagpapada sang kasapul sang kasaan. Ay, kaun na, barok. Ang mga mapadakkel da dagos ti balay da. Ay, kalakit di tatang. No dakkel ti sweldo na, ay sigurado. Saan dan nga agrigat? Agkasangayak inton bigat. Umay kantoy jabalay mi Anya ti isagana yo? Basit lang kanumat ko na ni tatang. Ay, Pansit kano kan kanan. umayak man. Wan umay ka tapno maramanam ti luto ni tatang ko. Uray mangyawid ka no anda mabati. Sige, umayak. Amangan no agparti manan ni tatang ko iti manok. Adu pa iti manok me. Un nga rod. Naimbag kayo talaga do ti manokyo. Nilolo ti akin manok ka dagi jay. Saan nga gungat no partin nyaw? Saan? Basta saan mi apartyan amin? Ingka mamat agpadigo di tabangir anak. Ingka ikan ida iti pansit nga nyawid ni tatang mo. Ay, atulamin da ita. Sana tayo supaya ka na. Kumaano ado? Nagbasit lang arudan. Agpadigo kay pailaan. Ay saan? Ay, unay kan? Ada imot mo mat? Sana kinaimot na basit ni Raud. No ano ko man di isaw. Agpadigo ka. Aha. Ngam na damat itad na agreklamo ka. Ibagam abasit. Agpaisumag. Iso di kag padpadigaw no basi mo lang. Aha. Ay, sabali at talaga ti kababalin mo. Ay, doon niya tikayat ka. Iso ti masurog. Imbag man ta nakita ka dito yung store. Kumaray. Awisan ka man itong bigat. Ay, apay ka di aya pare. Agkasangay ni Ivy kahit nadamo iluto ka basit.
Umay kayo ah. Ay, sige pare. No kayat mo, uray masapaak. Tao may katulungan nga agluto. Sika man kumaray. Nutulungan na. Ay, may mayat man atap no dakadwak. Anya nga iti luto ta. Ay, kwa, basit lang. Magpartita iti manok. Pansit. Kun kan-kanan. Kasjay. Sige, tao mayak nga ron. Mapanak di tabalay dalito madamdamalakay. Tapay. Kasangay ka no ni Aibe. Tumulong ak mamat nga gluto. Ay, no tumulong ka nga gluto ak mangyawid ka. No, anya tilutuan niyaw. Ay, depende ano, damabati. No adu nga iti umay nga tao. Na, kaya't mo asawan, no maibos, agawid ka nga ima-ima. Aha. Anya nga rod ngay lakay. Inak nga rod tumulong. Nagkapoy kan. Ay, sakbay ang may boss, manghidulin kan Tapno dayawid mo. Aha. Jak lakit di maiturot ti mangidulin iti makan. Kababain. Ay, nawaw. Awan ti bain-bain. Busugin na kaya, day tabain mo. Aha. Anya nga iti makunada kanyak. No iyaw awid ko kat din ti makan. Basta agyawid ka. Nagadukit ti sa umon. Wala, tayo nang agtrabaho. Agyawid kay ti taraon maray. Ada mo basit na batay. Mangalakan. Ano sa mo na? Tadandanimot na isirbi amin kadag iti tao ti luto ta. Ay, adamat pansit kan kanan anabati pare. Dayto yan ti pangalaak. Owain ko maray. Ay na, pasensya ka na, tawa mo, nabati di manok. Ay, anya nga rod pare. Ala, mangalak iti plastik, tayo suti pangikam. Tapno saan na mawaris. Imbag di plastik mabalin mo matabit-bitan. Ay, agyaman naklaunay pare. No problem. Tinulungan nakmait. Naginaw ka pa di agyawid ka, itinabatay. Ayan tinted da nga Nakaluban di talamisaan. Basit lang tay sulat na bati. Na, anya? Saan ka di apod no tayo kunak? Ngayon pakita dalang kan katisagana da. Kaya nagbasi magantinted da. Aha. Ay, nasikakit dimot. Nangan kami mat kan ni boy. Anya pa lang ay di makunam. Ay nawaw. Di ka laki makadlawan. Impasindayag dalang tadda kadakwada. Saan akas ta ti makitak kadakwada? Sa bali laang namin ti pagawawatam. Apay kumaasa balay. Ito nagsweldo Ipakitak mo't kadakwada akabaila ka. Aha. Anya ti kayat mo asawan? Ipasindayag kumutati adda kanya. Aha. Saan ka kumamot akas ta? Kababain. Awan ti bain-bain. Asino da kuma. Ada trabaho ka ilay. Awang kadakwada. Agpating kadalaang mo't mga karamot itinaga. Aha. Si kamat tantay tao agapot addan trabaho na kit lumastugan. Nagtal na ka man dito. Uray, tada mo pagpalastog ka. Aha. Si kamo day ta, Juan. Dumagas ka pa ta, uminom ta. Ay, sanak nga uminom. Takagap-gapok ijay ile nagtrabaho. Iminom kami ijayan kadag iti katrabahwak. Kasta ka day. Inayaban ka ta kung nakno kayat mo tiya ginom. Ay, saan tata? Adaw, ti mainom ijay ilay. Kasta aya. Manipod at trabaho na day ito kasla limas tugmatan. Nay, agkasangay ka mo no bigat ba oy? Ado ti gatanga kasaganam. Ayabak mo't niya Aibe, tatang. Saan? Ado ti awisak akatrabahwak. Saan kat adagita tatao? Apay nga ajak awisan. Awisan nakmat na kasangay. Basta, jak kayat nga dasalis-hali dito akaruba. Dagiti la katrabahwak ti kayat kong awisan. Anya nga iti saganam, tatang. Gumatangak iti adua. Spaghetti, pansit, cake. Basta adaw.
kastaya. Kaya't ko kumangadan ni Ivy tanasing patay dya barkada. Aha, pasindayag dan tupay. Pasindayag. Kawamay. Basta tandaan di mo awisan. Apay ang nagaduti tao dyan balayo di kalman, boy. Sa nga ilin tatang ko. Kasangay ko ngamin. Kunak nga ayaban ka. Ngam ko na ni tatang asaanan. Taado ka no ti inawis na. Kasta ka di. Anya ka di ngay ti sagana medikal man. Pansit, spaghetti, cake, kanjay... Jakamon. Nagadon? Kunak ngamin nga ayaban ka. Di matkat ni tatang. Kagura na ka din ni tatang mo? Jakamo. Awan mater aramidam amadi tap naguraan na ka. Apay akas jay tatang. Nay, apay anak? Kaslan naliday ka? Naku na kami ni boy ang nagkasangay ka no idi kalman. Nagadu ka no ti sagana da. Adu ka no ti sanga ili da akatrabahuan ni tatang na. Apay ngay adinak inayaban. Ang mga no kurang tisagana da. Ang mga no para kadakwada siguro. Adu ka no mati sanga ili da. Ada ka no cake, spaghetti, kan pansit da. Ada ka no pa'y sabali. Saan na ka no may baga amin. Mayamon. Into na da kwarta tayo. Igatangan kan tumot iti kanan. What? No siyak namin ti agkasangay. Isuda nga kaaruba ti umuna nga ayabak. Wala bayamon anak ko. Saan kan nga agliday? Agkasangay kan tumanay. Gumatang tan tumay. Itikas kadagita. Nanggag ko ti saritaan nyo kani ay bay. Nangagyugan tatang. Masyanak iti ubing. Ay, madlaw nga daapal na iti imbaga ni Boy. Nadlaw ko ang manipod ada trabaho mo ni Juan. Ay na, dayon kada tayo kaaruba na. Nadlaw ko mo day tatang. Ang anyangin nga rod. Day tamat ti kayat na. Uray ni Marisol niya. Sana kasla iti ti kinasingid na. Kaslagpada damatan iti ugali iti asawa na. Imbag pa idi awananda. Kanayon da ditaw eh. Ang imitatad dan trabaho da. Nagadayo na mutan. Anyangin nga rod tatang. Awan ti mabalin tayo no kasta ti kayat da. Ay unay lakit ti tao ang nakaramadan aya. Di nan amaw at alyawan ti malikudan na. Apa yan? Agur-urok itay ni Juan. Kalat mo ta si Mardang ti panagurok nan. Na, inak man kitaan. Juan, anya ka di ti mapaspasamak kan ka. Ne, apay ngagpiw-piwis ka matan. Juan, apa yan? Ay sus, sabali na ito yan. Ay, agparayat ka na giti ka aruba. Ay, pangasyo! Tulungan dak! Ipantayo ko man ni Juan iti ospital! May kaday, ang napasama. Tata ni Juan! Tulungan dak man ta ipantayo iti ospital. Agpiw-piwis matan. Saan ko amariin? Ay. Sige, ta mga yabak iti kadwak. Ipantay di ospital. Ay. Kumusta ni Manong Juan tatang? Ay na na-stroke ka na o. Dahil dyan, baldadon. Saan na makatrabaho? Paralisadon ti kagudwa bagina. Ay, saan pa maawatan ng nagsaw? Anya? Nagubingan ni Manong Juan? Na-stroke adagos? Kaasimay.
Naamiris mo ka diitan, adi na ka may salakan ti kwartam iti tiyempo ti rigat. Ti kaaruba, ti adaan ang tulong kan ka. No awanda, jak amon no anya tinapasamak kan ka. Bakit? Tinalikudak di ada kwartak. Tidak binabayaan. Tidak kesepulan iti tolong. Ay nawaw! Ti kwarta masapulan, ngem tinapudno akaaruba, manmano ti matumpungan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapana kun daddy? Sa dino ti papanam, Mirasol, anak ko. Mapana kiti ayan damanong nato? Agbakasyon nakpailangi jay, tawan mat klase mi. Inawagam ka din ni Manong mo. Impakamom ka din agbakasyon ka ti ayanda kanimanang mo adina. Saan na masapol nga awagak ida daddy? Basta mapanaklat ni jay. Nagadulakit din nga salsaludsuden yun aya. Dakas ka ditag sa lunsod. Ang salsaludsod tadi mo mat ibagbagang agbakasyon ka gaya mi jay, ha? Ay nawaw. Ay nakaado kayo manin ako naktadi. O sige, agrubwata kung tasambutag ti first trip. Ay, di na pa sinumbatan ti saludsod ko. Talaga nga dasuk-sukir day tangan ako. Oh, ada ka gaya, Mirasol, ating ko. Anya tararamidom dito balay? Anya kumapay manong nato. Umayak ko magbakasyon ngam, ay nawaw. Kastoy matgayam ti madanunak. Anya ti kahit mo saway nating. Silupin kansa ko pala ang tididing niyo, manong. Idi pala napalabas at awan da ito'y manong nato. Aging gaita, awan latat nagbaliwan na. Anya ngay, kat manalon kami mo't kanimanang mo adina. Kan may saan laada kami ti kastoy ti balay na dito probinsya. Ado kami ating ko. Sa dino nga ron nga iti pagturugak no kastoy laang manong nato. Ada may bakante a kwarto. No kayat mo, ipadalos mo kanimanang mo. Ijay ka na maturog, ha? Nangagkuti nagsarita nyo ka ni Mirasol. Di mo ni kaskaso da ijay, bakit? Ay nawaw. Saan anasayati kas dyan nga imbalikas na kan kalakay? Nairwam ngamin itibiyag ijay syudad. No kas tamat lagayam. Apay pala nga dito'y lugar tayo tinapili na pagbakasyonan. Mabalin mo't nga ijay bakyulatan. Awanan ti ado asaw, bakit? Dalosan ti bakante asilid. Ta ijay ti pagturugan ni Mirasol. Una yun ayan nato. Ano sampay lang, bakit?
Itay penganda ka dito ruar Mirasol ading ko. Apay di ka pa umunag. Ay, una yung tikas to eh. Awan signal. Nagrigat ti signal dito ayan yung manong. Talaga nakapsot ti signal dito oy. Ay, nawaw. Kasano nga ron maipost ko na gito yung ladawan ko. No, awan matgayam signal dito eh. Ipos mo to yung makaawid kan Nasaysayat ijay. Tanapig sa tinek. Kan enjoy yung kiti ti bakasyon mo dito eh. Tapno makainana ka mat Ay, nawaw. Tsak makaanos itikas to eh, manong. Anya nga tangamin no mapantayo kiti ag picnic iti karayan. Oh. Amangan mat no adayo manan. Anya ka lagi din. Si daglaang. Ala, mapantay to ag picnic. Sa dino tinapanan ni Miresol bakit? Nagdiretso iti silid na lakay. Nabanbanog siguro ang naglangoy. Nasayahat mo ito na makainan na. Anya gayam ti lutok ka pang rabyan tayo lakay. Naskan amasapa tayo amangan. Tawan ti silaw tayo kat ni rumabiin. Pinikpikan tilutuan. Ison ti pangrabyan tayo. Ay nawaw. Magustuhan nga ti ading mo lakay. Sapay naka-arti day jay. Ket agluto ka latan Padasan ta. Sikan ti makaam mo lakay. Agreeing kan. Ading, mantayon. Kaya't ko pa'y ti maturog manong nato. Nakadasaran ti makan. Agsasango tayo amangan. Ah, anya torasan ay manong. Alas 5 ni ti malam. Nasapa pa'y manong. Umuna kayon amangan. Mga naktulat ta na pama na mariingak. Iba tiyan daklatan iti sidaag. Anya? Ay naawanan ti ando sa umanong. Kas na ko nakitayan. Kaya't ko pa'y ti maturog. Numabisin kayon. Umuna kayon lahat na namangan. Oh, anyang hiti ko na ni Mirasol lakay. Umunata ka na namangan bakit? Anya, di mo imbagayan as ka na masapa tayo amangan ta mga no agawan ti silaw. Kasano ko nga ibagak nga ikat makaungot-mutan itay. Iso da dya pinanawak lata na. Ay, nawawa. Agpaabak ka nga rod kan kwa na lakay. Saan matakas ta bakit? Tsak kahit nga agapa kami. Ay, naimbag man ta maanusam ti kasta panagsasa o ti kapsat mo kan ka. Kasi ti kanayon ko nga ibaga. Agnakam tulat ta. Kaano pa'y nga eh. Idi pa'y aman madlaw ko ti kasta at trato na kan ka amanong na. Agtap-tap palaklaan. Shhh, tasawon bakit? Amangan numanggag na ka. Addan tuman may paganan. Ay nanato, saan ang mabalin ti kasta kanyak? Naskan lang ang maikan iti pagnakman day ta kabsat mo. Kusilapan naktubayan. Manong nato! Manong! Ada kami dito sila ni Mirasol. Aging ina na kami. Apay ngay manong, awan mat makitag, nagsipngat. Basta talaga atawan nga kuryente dito. Ay nawaw, kasano nga rod ang makapanganak no kastoy laang. Iso nga rod aririingan ka itay. Ay no, na yun ti kastoy abiyag. Nagaramat ka pa ila iti salang. Ada pa ibasit ang nabati di kusina. Mabalinda dya pag silaw mo, ading ka. Ay nawaw, day jay ti ipausar ni manong kanyak. Oh, agim impaki ka mat Mirasol. Agawin ako na. Awan sirbi ka nagbakasyon dito'y lugar yo. Kalapaw lang arudan ti pagturugan, awan pa'y kuryente. Ay nawaw, asino nga min tinangibaga nga umay ka agbakasyon dito'y balay sika, Mirasol. No saan ko maasika tinaasawa ni manong nato, di saan ko makastoy ti sasaadan na ita? Amom ipag, saan anasaya at nga aginarti ka akasta? Nalipatam sametan, pensyon laeng ni daddy ti pagbibiyagan yo. No awan pensyon na, awan lat amok. Day takat!
Dayta nga ugalim ti jak kayat. Manakibiyang kalaunay sipod pa idi. Jak kayat asika ti maasawa ti kabsat ko. Natangsit ka pa'y laang? Ay, dita ka man laangan, laad! Ne, si kamat ti masabat ko may rasol. Apay, agawit kan? Agawid ako na talaga manong nato. Jakon maanusan ti kastoy. Karo ajak maanusan ti asawam. Anyat na pasama kaya. Amang ano, tila imbagbagam ngamin kanimanang mo adina, ha? Ay nawaw. Saan asyak ti bagbaga ang manong? Tinalaing nga asawam ti pangibagami ti dayta. Ay, itikas ta pa nagsasama din ko madlaw asikati ayan ti parikot. Makaammo kayong dita. Basta siyak, agawid akon. Awan ti agbiyahe ita. Nadadailan ti lugan ni Manong Karding. Awan ti pagluganam. Anya? Kat, apay lang ang nagsubli ka, sika, Mirasol. Tapno ibagakan ka. Napilitan naklaang tawan pagluganak. Kunamlamat no asino ka nga agsasao. Day ta pa nagsasaom ti madiipag. No makapagsao ka mat. Ay nawaw. Saan ay apod no dagiti ibagbaga? Kita amat ti kasasadyo ita. Awan pa'y nagbaliwan ti biyagyo. No anya tinasang patak abalayo idi napalabas atawan. Isupay latang aging gaita. Husto daytan. Nakalalao kayo unay. Nakababayin ka dagiti ka aruba. Ay naman ong. Agsabdeng kan si Kamirasol. Saan akasta ti panagsasaom kani ipag mo? Okay, fine. Oh, ano matday talaga do akayo manong nato? Salang dagito Isupay man na napagsilaw ta enton rabi Tani, nasipnget. Kasta? Wen. Amo ka na irom kiti biyag iji syudad ading ko. Ang no anya a klase ti biyag tinadanunam ditoy. Ay kat ano sama? Saan ka unay ana arte? Saan ka ana riri? Umuna iti amin. Siga mati nagdesisyon ng pasyon ditoy. No mabalin laeng, di mo kumamat pagsasawa ni manang mo I mean, siya kung ti mababain kan ko na. Siyak manan tinakita na. Basol ko manan. Tapnoy bagakan ka ading ko. Daga ni ipag mo adi natin na kay patakderan da ito abalay mi. Ay nawaw. Ti ibagam kit di manong. Di mo ammo tinagpili. No saan aday jay adi na tinakiasawaam? Saan kumakastoy ti biyag mo ita manong nato? Apay nga kalaat mata si makitiulog kan kasla maulawak. Sapay, adapay lang ni manong nato iti bangkag. Oh, anyat mapaspasamak kan kami, Rasul. Ay, kuha. Okay, aklaan. Ay, nawaw. Iti kasta tono ti boses mo, madlaw asaan ka nga okay. Ada ka din nasakit kan ka? Awan ko nakmat. Di kan aglibak pa Tano adada ka sa mapasamak kan ka, ang mga nusyak tumanan ti pabasulan ti pamilyam. Pangamin, nasakit ti ulok. Kan, marik na ka maulawak. Mirasol! Mirasol! Agrain ka! Ay na, naimbaglangan ta nakahawid ka lakay. Anyat na pasama, bakit? Ang gurigor ni Mirasol. Anya? No saan pa yan natalimu daw ita? Ay na, ang mga no saan ko pa yan amuhan. Alala. Inka gumatang iti agas iti tersena. Saanan? Adapay mat dya agas aginatang ko ija ili di na palabas a bulan. Mabalin pa'y day jay. Ay, naimbaglang. Tadda ka. Huwag nga rudla kay. Di ka madanagan. Pinagtumar kon iti agas itay. Adan iti silid nga agin ina na. Iso adi mong disturbuhan. Ala. Agyaman ak una iti panangasikaso iti kabsat ko. Bakit?
tuyan ti ka na mirasol. Diyak kaya ti mangan. Madidirik nak. Kasano nga rod nga agimbag ka ngay no saan ka amangan. Ag tumaraklatan iti agas, ipag. Ay nawaw. Ita lang ngay nawagan nak iti ipag. O, apay na paulimag ka. Ay, kwa. Naskan amangan ka pa iti inapoy. Sakpay nga agtumar ka iti agas. Sige man laangan. Mga anak nga basit laang Ay, uwan Ag nga kangarudan tay subuan ka. Ay, saanan? Kabailak pa'y mat ipag. Kumusta tirik na mading ko? Nasayatan manong nato. Ay nawaw, nasayat nga rod no kasta. Naimaglangan tada ni ipagdina ang asikaso kanya. Wala, isorong bang agyaman kakankuan na ading. Wala manong. Agyaman aktukan kwa na apaman na makasangpat. Makasangpay. Napanandaya? Mapan ka no gumatang iti asin manong. Tulungan kan nga agluto, ipagdina. Saanan mirasol, kabailakmat. Siya ka ro din ti aginaw, itinanganan tayo. Ay, nawaw. Tulungan ka. Tawan mo ti daddo mga aramidak dito Kababain mo't nagtugtugawak lang. Sigurado ka, saan ka na masakit? Wan, nasayatan tirik nak ipag. O sige, tulungan nak nga rod mirasol. Ewan gayam manang. Agyaman nakiti pa nga si kasum kanyak iti agsakitak. Kan pasensya kan kadagiti dakas anay balbalikas ko kan kamanang. Okay lang kanyak. Maawatan ka, mirasol. Ay, nalpasan na natarimaan ti lugan ni Manong Kardeng, mirasol ading ka. Mabalin mo ti agawid no kayat mo. Agbiyahe ka no ngamin inton bigat. Inton sumaro no alawas latan manong. Anya? Ay nawaw. Itaman pa'y? Kaya't ko pa'y enjoy dito'y lugar iyo manong. Nga oray nakapsot ti signal, kanawan kuryente. Anya ngay kumaita manong. Sana balit awan mat online class mi. Aywan gayam. Mabalit ka diya mapantayo man na nagpipiknik ija karayan inton bigat? Ay, kasaritam to ni Manang mo adina Uwan, kuna naman itay sinaludsod ko manong. Ay, kastaya. Ay, kat no nagwan na kita agpiknik tayo nga rodan inton bigat. Ay, nawaw! Kasta mirasol, di ka ag-arte-arte, adalam ti makibagay kan kang runaan iti amin, respetuam ti asawa ti kapsat mo, iti kasta nasaya at tiin kay panagkadkadwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Napanan ni Nanang Mau. Apay nga awan man dito'y balay. Ay nawaw. Nakita ko ta napansin Macdo, tada timbang awit na. Ada kadwa na tatang. Nabayag da ka din na napan? San met? Sino ti kadwa na? Jak amo Jak mat amo tinagan na, tajak dinamag. Kaaruba wano saan? Kasano nga amok ngay? Jak mo't nakita ti rupa na tatang. Ay nawaw. Sa dino tinagsakduam, ah? Ada ka di sa balya pagsakduan? Ijay bubon ati nagsakduak. Apay nabayag ka? Apay anabayag. Kat saan mo ta mabalin atarayag ta damat awit ko adanom? Sino ti kadwa masimmak daw? Ah? Ni Ana. Apay ka de. Ay, di gayang padam ada buntog amag na. Inton maminsan, sika ti mapan sumakdo ta uray tarayam amapan ken tarayam nga agawid tapno mabit ako nam. Nagandarman nga tanti kinarugit ta utek mo. Kinarugik. Apay mate. Ay nawaw. Ipagarup mo man siguron ang lalaki ti kadwa ka na pansimmakdo. Surun kon! Agsarita taman iti nalapat, Miguel, ay nawaw. Nay, anyang iti pagsaritaan tayo Nanang. Apay ka di nga ultimo mapan sumakdo ti asawam, ket damagem pay no asino ti kadwana. Nagalas ket ti aramid mon. Napay dakas dagdamag ay Nanang. Kayat ko nga namamuan no asino ti kadwa na. Ay Saan aday ta ti makagapaw no apay dinamag ko? Tanya ti amuyo ang makagapaw. Di ka man agin dadamag. Taam mo kon ti galad mo. Na, kinuda kayo ti mo na nagdamag. Ay nawaw. Baliwang banday ta galad mo. Tamangan no agbabawi ka iti udi na. Karkarong agbabawi ak no baybay ak ati lamang kuykuyog iti asawak. Ang mga no isukat na adi na oras ay nawaw. Ammom ka de nga iti dayta nga aramidam. Ad-adda nga umadayo ti rikna ti asawam ken ka. Saan Nanang? No saan ko abantayan ti asawak isukat na. Kamalay dayta ka panunutam. Ay nawaw. Saan na kamali Nanang? Amok teraramidet. Aha. Makita, no di mo to pagbabawian dayta nga aramidam. Apa na kami suot asawam? Ano man ang tinaramid mo? Sinitak lang no asino tinakita ka kinasarita na jitsindaan. Kasana no nagdamag lang uno kabagyan na. Ay masapul nga mukha amin ti kasarita uno kakuyog na tatang. Ay una yan. Ay no nga si kamay ti pagaramidan da iti kasta. Kaya't mau. Ay, uray saan da nga ramidan kanyak tanasing puta ka tao. Kanya na singpet. Aha! Napanan ni Nanang Mau, apay nga awan. Napan naglabay ti karayan tatang. Asino ti kadwa na? Awan ti nakita. Apay ka di. Ingkay kadwan kit din tapno ada kadwana. Ingkasurutan, tapno da kadwa na, anak ko. Apay masapol la kadwan ket dakkelan. Ingka kadwaan ang mga no itaray da. Awanan at Nanang Mau. Asino ko matimang itaray tatang? Awan mo ti syuko ije karayan. Imbaga kaya nga da syukoy. Ingka la kadwaan, tawan kadwa na. Hala, ingka bantayan. Ay nawaw. Oh, apay asimurot ka dito'y karayan, boyet. Imbaga ni tatang akaduang kay kano. Bantayan kayo. Mga nodda ka no mangitaray kada kayo. Anya? Asino ko matimang itaray kanyak dito'y karayan? Tamagan yung tuko ni tatang Masuro na kun iti amam. Di nga ron iso ti imay, ta imay na awitan ti linabaan, tanay na dagsan. Saan ka di nga inawit yung itay?
Wan ata saan pa'y anabasa? Itatanabasan na dagsanan. Ay, anak, kitain nyo. Ada ko buwala kayo. Ala, saan samat na makabalasi, oh? Ah? Ay, dita ka anak. Mapan ko tulungan tila kay. Apay ana bayag kayo di karayan adwa. Tulungan nakit di amang ibaba iti linabaan kat ni nadagsan. Damdamagan ka iso asong batampay. Apay ana bayag kayo. Agsipod taawan ti washing machine ijay. No kayat mo, bantayan nak ang aglaba. Uno saan, gumatang ka iti washing machine tapno dituya kun nga aglaba. Ngam, inkamat sumakdo iti paglabak. Saan man atila isungsungbat mo iti salodsod ko? Tulungan na kun aamang ibaba iti linabaak. Ay na, nadagsan. Sung batampay dagiti salsalodsudak. Nagalas kataramid mon si Kamigel. Ni, apay man ang tatang? Marigrigatan ti asawa man nakasusoon iti linabaan na. Imbis at tulunga pagdamdamagam ki din no apay anabayag. Pino nagbayag, Mike? Ang mga da sa bali ngay naramid na di karayan. Saan ka di nga ni buyet akadwa na? Ay, huwag kaya. Madani buyay. Ay damagag tuman. No niya pa'y ti naramid ti inana di karayan. Saan mo na damagan? Masaktan mo't ano ipakita nga awan panagtalik mo kun na. Diyak ngamin ipalubos alukunak ti asawak tatang. Masapol nga amok amin agaraw na. Saanin ko na midnay? Nasingpot ti asawam. Inton mapunwan. Jak amon no niya taramidin na. Aha, basta diyak ipalubos alukunak ti asawak. Ay, nawaw. Ay, anak ko. Anya tinakita mo inaramid ni nanang mo iti karayan. Adala kay akinibin na bimalasi, tatang. Anya? Ay, husto pa ilate ko nakit nga da milagro nga aramida na. Aguray ka man. Milagro nga. Wen, adda milagro nga aramida na. Naglaing madgan ni nanang. No muna ti ag milagro. Ha? Ay, ingkagay ayam. Tayo nakasaw ni nanang mo. Agrinisot kami. Ibagam ka din ag milagro, tatang. Unay ka dito yung ubingin. Ingkagay ayam kunak. San atilay bagbagam. Pagpudno ka. Anay ko, Miguel. Apay ang minas masamtiimag. Masaksakit na, anak. Ay, jak ibatanda ito. Hindi kag pudnaw. Anya ko matipudnog. Ay, nawaw. Anya ti ipudnaw. Oy, asino ti lalakim? Awan ti lalaki. Ibatam ti imak at masaksakitan. Nagkunag. Agpudno ka. Ha? Asino ka di tinangibagagan ka nga na lalaki? Asino di kinibin mo alalaki di karayan? Anya, talaga nagrugit ti utak mo. Nakadilakay tom ti pagbaga makinibin ko. Wan, tinulungag ta sana magkabalasiw. Nila kay itong mga kabaw. Wan, Ah, tinulungag ta mga numaanod ta nakapsot. ha? Kasano ko mga agbalin alalakit ti may isang agkabaw. Dandanisan pa ya makakita. Day, hapaya nagimpaki ka basang. Jakon manusan nanang. Jakon manusan ti anak niyo. Pagbalbalin anak matanda ka sa babae. Ay, Jakon ti dumaw dawat iti dispenser iti anak ko. Awan basol yun nanang. Nabayagan nga gan ano sakga po iti aramid ni Miguel. Saan ka din amalapdan?
Saan nga agbaliw ni Miguel no saan amay kan iti pagnakman na nanang? Kanayon ko matabagbagaan ni Miguel ngam di nakmat dangdanggan. Sige nanang, mapan kamin ka ni Boyet. Apananta nanang. Mapantay ti ayan dagiti dadakkel ko anak. Intamat ida pasyaran. Nabayag dito na panidji balay da. Ang mabayag tayo dyan nanang. Wan anak, ijay tan nga agnaad. Anya? Sino mo yan ti kadwa ni tatang? Bay amon ni tatang mo. Nauma akon kan kwa na. Ingkan to la pasyaran no dumakkel ka. Buyet! Ayan yaw! Anya pailat sa pulam. Nauman ti asawam ken ka. Ay nawaw. Ha? Anya ti kayo asawang tatang? Ha! Pimanawa na. Intugot na ti anak yaw. Anya? Apay nga di yung linapdan. Ay nawaw! Linapdan tarupam. Linapdan ni nanang mau ngem awan ti mabalin may. Pimanaw dalata. Nay, apay nga apimanaw da. Gapo iti madi nga aramid mau. Heh! Pagbalbalin na madakais, nga oray mo awam madi nga aramid na, di gunggunam, may nawaw. Doon na. Agawid ka na. Mahiliwa ko na yan. Langgong ka. Mangag na kaaya ay nawaw. Ay, kaya ba, nanang? Apay asyak ti mapan mangayab. Sika at tasika tinang pasakit itirik na na loko. Nagrigat kayam ti panawan ti asawa na. Ay, nawaw. Dahil ta tinaalam. Pumanaw labas sit ti asawam. Ibagam nga da kasindarak na. Gauray awan mat nakita. Nanang, kayo idayapan. Ibaga, yung ang sublit yakin ang itisidong ko. Sika ti rumbang apapan mang sukon. Tabarang maay-ayong pay di asawam amang sublikan ka. Apay nga may ka dito, Miguel. Wow, umay kay sukunan ba kahit? Agawid tayo ni Jibalay. Nauma ako ni ti aramid mo. Diyak ka sa pulan ti asawa nga awan pa nagtalak na kanya. Ay, bakit ikarik iti batog ko alangit? Diyak ton ulitan tinaramid ka. Nagkari ka man idin. Ngam inaramid mo lata. Ala na bakit? Diyak agbiag no awan kayaw nga gina. Kumasan ka nga agbyag? Nagbyag ka mat idisakbay nga inasawa na? Ay kuha, sa bali idi sa bali ita. Agawid ka kit din. Ah? Saan ko amasapol ti kasken ka? Apayag may sa ka anagawid. Saan mo ka di anaalukoy ni Donna? Natanggal di pangatang na nanang. Oray, ang sangit ang itisango na. Di na kaya. Si kamot lang tinangpatangkan iti puso na. Uray ka sa no ti panagayat kan ka ti babae. No awan mat panagtalag mo kan kwa na. Mapunas day tanga ayat. Anya nga darami na. Tap nagsubli ti sigo na panagayat ti asawa ka na. Nanang. Ipakita mga agbalbaliw ka. Tapno sublian na ka. Kasa no, makita lang. Di naman tan katagawin. Ay, nawaw. Makita ti bunga ti kan naman ng imon mau. Ada aya mayat nga itdenday tanga imon. Nagbababawi ako. Natangkan ti pangadang na. Dura.
May kaditid na. Ay, laglag ka kiti Kadaya maaramidan ta pa nagbartag mau. Hay, kita man tayo tsuram. Lampaw kan barbasan kan. Ti kunam kaya nakapay ni Dunay ti kastangay tsuram. Ano ti aramida, tapno, agsublit, pamilyak tatang. Agbalbaliw ka, lukaw. Agpapukis ka. Kain, agdisinti kami ta. Hanggang no kastam lang, awan lamukon. Naduldul pet ti tsuram ay nawaw. Isubtumot la, di na kayat. Kano di nakakayat, agpagunggan kan. No makakita iti disinti kan na singpait, ay isukat na ka. Isaw nga agdisinti ka. Saan nakasla basura ti tsuram? Imbag pa ikat ti basuriraw, tada kwarta na. Hanggang si Kangay ay nawaw. Ay, isukat na kunayaw. Ay, saan na mabalin atatang? Kaya aramidam nga rod ti rumbungatap no nasaya ti pagbanagam lukaw ay nawaw. Ay, sige nga rin tatang. Agbalbaliw akon. Day ta ti rumbang. Ay, nawaw! Ikagumaam ngamin ti agbaliw Miguel, tapno mapasublim ni Donna. Madi ngamin ti naimon, ta dumadael iti relasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apayon lakay, manguy-kuyakoy kamot ditan, kaslamot awan parikot mo, ay nawaw. Mas dawak man kang ka. Iso bakbakitanin ti tsuram, takanayon nga daparikot mo. Ay nawaw. Ammom ka din, no anya ti parikot ko. Tanya kung maparikot mo. Tapno ammom, sika ti numero 1 a parikot ko. Ape aparikot na nagtayra may. Sana kasla iti asawa ti karuba dita. Kaslag lang nga utot. Di ka manduro, uray na laat ti kaaruba ako nam tananakam. Nagwapo ti kaungan na. Apay nakitam ti kaunggan ti bagbaga matao. Naglabos iti sangam ha? Anya naglabos asasawam. Saan kala asadot? Narugit pa iti panagpampanunot mo. Ingka kidi agbirok iti pagbiyagan. Saan laday ta agtugtugaw ti aramidam. Ay na, adan sakit almoranas mo. Sasawam mga almoranas. Anya kumama ti koneksyon day ta iti saritaan. Masadot ka nga agtrabaho gaputan na dagsan ta almoranas mo. Awan almoranas ka. Makapasuron ka. Dita ka man langay. Nay, apa yan? Kaslamat di titimpla ti rupam, ay nawaw. Pag kunamay, madala pa kasurunak, iso na kami suutak. Ay, no dya kagkamalay. Ada parikot mau. Ket kwarta, anya. Naglaing kayon, kasano nga muyaw? Makita kla ti itsura ti tao, amukon ti parikot na. No amum ti parikot kaw, amum nga ron ti solusyon na tata.
naglaka. Kuyugan nak. Tainta mangagas iti sa bali apuraw. Anya, mangagas. Santa mo ta, doktor? Ay, pagbiyagan ti sikap. Basta kuyugan nak tainta agagas ay nawaw. Madinsakot timbagam. Ang mga numabisto ta santa apod no mangagas. Sungawan makukwartam. Tadi mo ti agi-stroke. Umay kakit din. Kuyugan nak. Data dito sa bali a barangay tata. Anya nga tiramidin ta. Makitam dagito'y naduma-duma abulbulaw. Kaya naduma-duma aliki daw dito'y bayong kao. Apay dagita bulbulang kun liki daw. Ay nawaw. I-display ta. Agpukaw ka iti. Umay kayon. Agpagas. Tada na laing amang ngagas dito'y. Kunam. Ay into no may titataaw. Pagpilaam ida. Ta siyak betan ti mangagas kadakwada. Kasjay la kasimple. Ay salbag. Pagkwartaan nga agpaisaw. Ang ay. Ang mga numaduktalan da asaan ka apod no mangagas tata. Pakamuan da kumagay. Saan nakapod no mangagas. Halaki din. Ilugi mo ti agpukaw. Unagriyaw. Tapno makaaduta. Ilukaw. Sige man langin. Woohoo! Umay kayon! Amin nga dasaksakit sa gubanit na. Mapunas amin dagita. Babaan itinalay nga mangagas tayo. Magasan niyo kaniti sakit ti tumang ko. Ay, wan, nana, wan. Ay, agtugaw kayo. Tay ilutan na kayo ti apo mangagas. Ay, kadala na makaagas. Kalpasan na. Gumatang kay tumutin iti agas Isaw, ti pang sapsapuyaw. Tap nagtultuloy ang maikat. Naggapu day nga agas iti sa bali apagilyan. Ay, nasamay day ta. Alaman nga rod, kanayon nga min nga agsaksakit ti sikat ko kad. Alang rod. Oy, pila, kakapsat. Mataming kayamin. Adu ti agas tayo. Pila. Ay, agsip ngutin tata. Awanan ti tao. Anya ti aramidin tayo. Ani apay ngay. Agawid tan sa intabilangan no manot tinakulik tata akwarta. Akwarta. Dagiti muno. Na, apay nga awagam ida iti munaw tata. Anya tiawag mo iti tawa na laka amalukaw. San din amunaw. Ay, sabagay Ang mga no agbalatak mutla ka data ti mading aramid tata. Kasano amadi ako nam. Kit makaagas mo't at talaga dagiter aramatan tabulbulaw. Ay, sabagay Inton bigat. Mapantamanan iti sa bali a lugar. Bilangin taman nga rod no manuti sa sapulan ta iti agmalam tata. Wan, nga milis tata ti para iti agas kampay iday nga ramaten ta. Isungad ado ti bingay ka, tagaramidak pa iti likido apag-ilaot. Ariglado tata. Adala ka bingay ko mayatin. No adamang kidi makitam di tabot-bot iti agas. Pidutam tapagikanta iti aramida kapag agas. Ay, arigla daw. Ado tinakitak ababasit abuti ti agas iti basuraan. Iji asidag ti balay. Ipapidot kung tuman da jay. Tapno ada pagikanta iti nabilag nga agas. Nabirton nga agpaiso ti aramida nga agas. Ado ti magayuma agumatang. Nalaing kay mo nakapanunot iti pagkwartaan tata. Lalaing tumanan ti mangiryaw. Iti nalaing amang agas. Tapno ado ti umaywen. Wen tata. Ariglado day ta. Tapno ado ti pagbingayan ta kwarta.
Agsip ngeten, nagapwam. Anya pa ngay bakit? Indak nagiremedyo ay ti kwarta ah. Adang arot kwartayo, tatang. Mangtod kay man. Mano abinteng ti kayat mo? Binting. Adayamat magatang ti binting. Apay kidingawan nga anak ka. No sa nga supot abinteng, awang kat magatang nan, Pangalaam mat iti nga supot a binteng. Lukluk kum la taubing. sana ka mang lukloko. Irwar mo man ti karga day ta bayong boy. Ala, ingka magluton, bakit? Agpayso nga da bayong mo. Ada karga ti bayong mo. Kita ma. Ada pa'y tinapay dito ay. Oh, irwar mo, tamangan tayo, boy. Kita akman lupod ng adda tinapay. Ha? Adamit nga peso. Yes! Agsarita taman iti nalapat duro. Nangalam iti gatang mo ti karni ti baboy kan tinapay. Imutang ka kadimanan. Apa grup-grupa nga ago utang? Aha. Seryoso ka makisarsarita kan ka. Nangalaam. Diskarte lang. Iso di mo man ibagbaga nga daal moranas ko. Loko! Ibagbagak lang dayjay, tadi ka mat ngamin aggunay nga agtrabaho. Ang madama pagsayatan timbaga mabakit. Dayjay, pimanawa. Nagkita kami kani Tata Guryaw. Iso ti kadwak anak ipurdiya. Sa dino tinakipurdiyan niyo. Iti sa bali a lugar. Mo ni Tata Guryaw. Saan mo nga mo noon niya man tinaramid mi jay. Inton bigat. Adaman papanan main. Papanam, tatang. Inakagbirok iti ado a binting. Apa ya binting? May mayat ano piso ti birukem sana binting. Kaya kauran niya dita na basta kwarta. Tidakes no saan na kwarta. Ay madin anak ka. Ikanak tumanan iti sanga supot a binting. Wano sanga supot a piso, tatang. Wen. Di mo pampanawan ni nanang mo dito'y balay. Tap na ikan kanto iti ibagbagam, wen. Wan, tatang. Angam. Kasanungay, no ni nanang ti pumanaw. Papanan na ko ma. Ay nawaw. Damagan yung tukon ko na. No pumanaw, saan ko mabantayan? No pumanaw, damagam no papanan na. Ken, no niya ti aramiden na. Kung tatang, namapan ija CR, inaktuktukin, tadamagag no niya ter aramidan na iti unag. Anya? Ay nawaw. Pilala ka kapsat. Ado ti agas tayo. Ado nyo lang tigatangin nyaw. Tanong maibos da ito. Esos, maawanan kayaw. Sapay nagadayo ti paggapuan ti raman. Dagiti agas tayo. Nabirtod da gitoy. Ay nawaw. Sige, padasan tayo mamatay ka Ay. na ako. Mabalin ka day, ngay sapsapo day ta iti bukot kon sikay. Ay, tata. Uray nyo ti pangisap-sapuan nyaw. Ay, mabalin namin. Ay, mabalin ka na. Basta diwin inuman ah. Ay, Uwan. una lumabalin nga Kung ito nga raw, boy. tatanong Tatlo na ko, beer taon. Pag-apros la day ta. Dagiti mo bulbulong. Itapal yo dagita. Sana makan. Ay, naa. Ay, kalding mo't ayat ti tao tapno makan ako nam. Ay, nawaw. Iso nga rod, kakabsat. Sana makan. Ay, iso ah. Lawlawag ma, tadya maawatan. Iso nga rod nga ilawlawag mi ang nalaing. Ta, nasingpot kami at tao, kabsat. Di mi kaya timang luko. Ay, kasta gayam. Pasensya kayaw. Kamamok ka na singput kayaw. Sige, ta nagatang kumutentin la ko yung makaagas. Nakaon. Anin kami matarabaw. Tayo ano dan? Sa balit ti panagrungrungi iti may sa alakay itay ah. Ay nawaw. Ay, wan nga rod. Medyo pilosopaw. Sinong bata ka dagiti imbagana? Ay, mabigbig mo day dyan na makita. Sana ta nakasanglas mo day dyan alakay. Sa ako nakamas. Saan ko ang mabigbig no agkita kami manan?
Sino nga taday, Jay? Ay, wan ngagpaisaw. Isula ang matkada sa lodsod na maipapan iti agas ta. Di tan pagsaritaan day di alakay. Ituloy ta kid din ter aramiden ta. Kakaisuna nga do ti agpaagas. Nawadwad man ang tinasapulan tayo tangal daw. Ay nawaw. Ado ka di ti agas sa bulbulaw? Ay, basit nga rudan. Iso nga yung kaagiremedyo iti na duma-duma abulbulong iti bantay. Mga lakay iti adu aklasay. Ipagangom sa tadtadam. Tapno di damadlaw no anya bulong. Paglalaukom taon. Tasyak ma iti mga ramid iti likidaw nga ikabil ko iti butay. Ariglado tata. Ay, nagtultuloy na kastoy. Namayat. Ay, saan pa'y anarigat at trabaho ko nam? Saan tama banog? Narigriga, ti mapan agaradaw. Wano, anya man dita klase ti trabaho iti talon. Ay, uwin tata. Ay, mangagas ko naman. Ay, nawaw. Namangagas ka. Anya ak ngay mat ita. Nurse! Ay, adakin ka day tan atata. Nurse, wano, assistant, mabalin lata. Medyo bumasit ti umay agpagas. Ay, nawaw. Nagasanta siguro amin idan. Ay, umalis ta iti sa palya dista. Jado ti muno ako na. Nung ay awan ti muno ako na. Awan ti sapul tatata. Dagiti nga rod muno at tao timang pabak ng kadatado ah. Unay katamang pabaknangay. Mangtad iti kwarta ako namit da kayo umay. Ay, wan! Ay, intan, agawitan ta ang kwartata. Mapantan to iti sa balya lugar. Parang ado ti umayag paagas. Ay kayo na, apo doktor. Kasta, ay, agdayaw ka lukaw. Imbagkat maibagay iti trabaho. Lukaw. Kaya yung matin ti maawagan iti doktor. Ay nawaw. Ado ka di man ang tinabiru ka niya piso, tatang? Ado mano apiso ti kahit mo itid kukin ka. Sa nga supot, Madamot basit asupot ditoy. Ikang karaw, iti basit asupot. Nagbasiton nga supot. Supot ti saglilima kinirog aman eh. Okay, supot mo't dayta. Tidakdakkel tatang. Diyan silupin, tidakkel at tinapay. Dito'y ta sidag ti tsindaan nga agpwisto tado ti tao. Sige, tayo rugik manin ti agayap iti tao. Ay, sige, tamadamdama. Agpila dagiti muno amang tedmanan iti nasayat agasat. Woohoo! Amin nga da sa gubanit na dita. Umay kayo, tada remedyo da ita. Bulbulong man, wenuliki daw. Ng kami sagana para kada kayo. Punasan na amin, dagitin kay marikrik na. Woohoo! Umay kayo. Kahit nakasaganan, ti agas amang up kada kita. Aha. Da kayo mananadwa. Agsagana kayo, taaristado kayo ita. Peke tila ko yung. Awan lisensyayo amang ngagas. Wano alburaryo. Ayan ti bagbagam, akalintegam amang arestar kada ka. Saan ka nga ginlalaing? Kayat mo ka ditay pakitakpay kan ka ti pamanag na kamay sa ka secret agent? Secret agent, ma'am? Ay, pangasyo ka di ate didaktiliwain. Oray nila ang tataguryo titiliwin niyo. Saan kanya? Ta si Muro taklakin ko na, ma'am. Ay, hapay asyak lang ay. Di ka mat pinilit si Murot.
Ay, nagbingayan tamat ti kwarta. Iso pagbingayan tamat ti dusa. Ay, sinalbag. Jak, amo kastoy gam ti bunga ti aramid ta. Awanan ti ado asaw. Sumurot kayo as ti tatalugod. No diyo kayat adakdakas ti mapasamak kada kayo. Di kayo agin lalaeng. Ay, Nalaing kayo amang loko iti padayo at tao. Ay nawaw. Ay, nawaw! Ti panang loko iti pada a tao, kaskala na nga la iti bato nga intik ulmo iti bukod mo nga ulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Napanan ka din ni tatang mo. Apay nga awan manan. Ay nawaw. Di nagasmat ni tatal yun itay nanang. Adamat imat da manok. Manok manan? Napandaman nga ta nakipalot. Ay nawaw. Mayat ka di ti makipalot? Apay akay kayat da ti makipalot, nanang. Saan anasaya ti makipalot, abisyo, anak? Sayang lang ti kwarta ken oras iti palot. Apay nga ro da kay kayat da tatal yun, kan tatang? Kanayon da makipalot? Kasta tinakurang ti panagpampanunot da tat tao. Di da mapanunot ti nasayaat. Naabak ka man siguro iti palaut. Tama iti widawid mo ang nagawid. Ay nawaw. Ay, malas ti papan mi di palutan tatang. Ay isardeng mo nga minen day tapalaut. Ay taktak la day ta. Kasano ako na makasubot no isardeng ko? Sayang nga nadagiti abak ko. Ay, nawaw. Kasanon. No kanayon ka mo maabak. Saan tatang? Saan pa dimteng ti swerte? Ang amintun dumteng day ta kanitaw. Makita yaw, ti saan nyo pa nakit-kita? Anya ko mati makita may asan mi pa nakit-kita. Ti abaka ka? Puraw ton jewa. Awan pa'y nakita ka nagswerte iti sugal. Ang mga no siyak ti umuna bumakna, no makaswerte ak tatang. Ay, nawaw. Ay tumal na ka man. Amang ano jak mapuutan ka agdeso ti gem-gem ko ken ka. Naglawa di padira pangidiswa nyo iti gem-gem yaw. Ay seryoso ak lukaw. Di nakrabrabakain. Ay nawaw. Di pa imot nalabaan di pa, Dok, si Lane. Ay, nawaw. Ado ti inubrak. Ado ti as-asikaswag. Imbagkan ka, taday talamanok mo ti as-asikaswam. Di nakpay mo't matulungan iti trabaho. Labaamon, tawam mo't trabahom. Na, isungarod nga da asawa, tapno daglaba. Ay, nawaw. Aglaba ka di ti makagapuno, apay nga inasawa nak. Ay, kapasot na amin ah. Nakiasawa akken ka, taimpagarup ko nga ay ayatan nak. Saan gayam? Ta inasawa nak tapno adda paglabaam. Di ta ka man langan ta dapay aramidak. Ay nawaw. Eh,
pailang, day taman manok mo, tiya paprusam. Ingka katulungan tiya asawa, medya bangkag. Bay am tabangkag nanang. Inton mga bakak. Uray sa anton nga agbangkag ti asawak. Anya ngay ti pagbiagyaw no saan nga agbangkag ti asawam. Awan mat ammom nga aramidan no saan nga agpalot. Ay na. Adda swerte nga gururay. Di kay kadiagdanag nanang. Agswerte akto iti palot. Anya ko matiswerte nga itdenday ta palot. Panagbisin ti pamilyam atay so ti amawk. Nabisinan kam kuman ah. Agsipod ta nagagat ti asawam. Isuasan kayo pa yan nagbisin. Ngam inton mauma ti asawam ken ka. Jakla amon. Ay nawaw. Santo ama uma. Natulnog kanyak ti asawak nanang. Ay nawaw. Nay, laba mo na dagiti badok bakit? Awan pagbadok. Nabanuga ka nagapoy di bangkag. Na. Anya tinaramid mo ta di mo linabaan. Ay, jak mo ti aglaba. Saan mo nga ammo wenno masadot ka? No kayat mo, sika ti mapan ija bangkag talaba akto tabadom. Sige. Mapanak, ngam labam ti badok ah. No, agpaiso amapan ka ija bangkag ita. Ariglado, labaak amin dagita ay nawaw. Kunak manunapan kayo ija bangkag tatang. Pag kuna man napanak ijibang kaganak kao, ay nawaw. Nangagkuti saritaan nyo itay amapan aglaban ni nanang kat mapan kayo matidya bangkag. Apay nga ada kayon? Ay nawaw, nasakit tingipon ko. Iso aday tamanok yu langan ti sangsangwin nyo? Ay, di mo ibagbaga ka ni nanang mo, sa anak anapan, tapno saan nga gungay. Uray jak ibaga, numakita na nga awan mat inobrayo ay bangkag. Di maamuan na matlaang nga saan kayo anapan? Kaya di oray maamuan na, basta nalabaan ng tibadok. Ala kayo, linuko yun ni nanang. Anya tinaramid mo, idinapan kay bangkag ay nawaw. Ay, kwa, ay, nagsakit nga mintingipan ko. Iso, jak nagtuloy. Nagsakit? Wano rason mo manlangan? Idisimbang pat, manok na mati na si kaso na nana. Ay, di ka man sumamsampitaw iti saritaan tinanakman, anak ko. Ay, nawaw. Nanakman ka kadi, iti kasta nga ibagbagam? Saan nga aramid tinanakman ti aramid mo ay nawaw? Anya? Nagkapuan manan, no tinulungan nak kuma. Hintaman kit deja bangkag? Ay, napanak gimatang iti shampoo. Kan conditioner ti manok ko. Ay no, imbagpay katamanok mo tamay gatangam iti shampoo ken conditioner. Siyak nga asawam di nakpay may gatangan iti kasta ay nawaw. May gatangan kay ti shampoo ken conditioner. Iti may sa kondisyon. Ay, nawaw. Kanya kumaday ta kondisyon aber. Igatangan ka iti ado a shampoo. Vitamin. Ken conditioner. Hangam si ka ati ipalot ko. Mayat ka? Anya? Kayat mo asawan. Napatpatagday tamanok mo, tamabalin mo nga ipalot. Sabali ti patag ti manok. Sabali matkan ka. Ay, nawaw. Manipod ita. Day tamanok mon ti paglutwam iti kanam. Aha. Isu ti kadwam amaturog. Di ka kayat akadwa iti silid ko. Diyan manok mo ti kasilid mo. Ay nawaw. Nagapan sa mo dagiti agasawa akaaruba lakay. Sinaw nga agasawa ti dakdakamatan. Ay, nawaw. Katadar mo Kas ka lagdadamo. Kanayon da mga agapa dagita. Gapu iti kinalaing ni Darmo nga agpalot.
Kasaritak tuman ni Darmo. Dahil dyan na di kinalaing na makipalot. Ay, namin nakinasaok. Di nakipangpangag. No si ka lang di kasi yaman nakipalot lati amom. Pagtalawan kan. Mga numaibos ti pasensya ni sila. Nukas jay ti kababalin ni Darmaw. Ay nawaw. Apaya ka na yun ka rumwar si Kasilen. Apay kumano ka na yun arumwar ay nawaw. Ay, dan sa lalaki ma. Narugit at talaga tautak mo. Norumwarak man, irimrimidyok ti masakbayan ti anak ta. Sana kasken ka day tala manok mo tinapatagkan ka. Pag imunam ti manok ko, ay nawaw. Kat si kamat, saan mat atila matangtang ab mo ay nawaw. Aday bagak kada kayo. Ngam pang-asiyo ata saan yung ay bagbagak ni Darmo, tatang. Ay, anya day ta. Dandanin ti panagabrood ko, nalpasan dagiti papeles ko. Ay, isaw tinasikasaw, miswa ka na yun ka rumwar. Wan tatang, adan plane ticket ko. Ay, kastaya. Insaldak pa jabang kag tatang. Aramatag nga agabrood. Masaupol nga sa ganak ti masakbayan ti anak ko. Ay, ada ka di kinaguram. Sigud mahit adi mo kayat ti agabroad. Nasakitanak itimbaga ni Darmo, tatang. Anya timbaga na. Imbaga nakit din. Nga igatangan na kano iti shampoo ken conditioner. No lakit di tamayatak nga ipalot na. Ay nawaw. Ay, nawaw. Mapana ko ni Jabrod anak. Anusan tati agin na dayo. Tapno maisaganak tinasayat ang masakbayam. Agbayag ka kadejay nanang. Duatawan anak. Kalpasan na. Agawin ak ditoy. Ngam agsubli ak tumanan. No nasaya at lakit diti sasaadak ijay. Tas ka di nanang. Amo ka din ni tatang daytoy. Saan mo nga ibagbaga? Sana bali, tawan manan. Jak amo no sa dino man ang tinakadandanunan na anapan nakipalutan. Paano ni Manila ni Nanang Mau? Ang mawan pa ni Tatang Mau. Sa di nung nga tatinap-napalanan. Kadwa naman siguro dagiti pada na mamalut, lolo. Ay, talaga naulawon ti amam iti palot. Asino ka diti nang isurukan kwa na makipalot, lolo? Awan ti nang isuraw. Nasursuro na kadag iti barkada na mamalot. Madi nga rod tinapili na abarkada no kasta, lolo. Ay, wen apaw. Iso asika. Inton dumakil ka. Pilyam dagiti nanakman apakikuyugam ah. San adagiti batingor-ngor. Kain ada bisyo na. Wen, lolo? Hello, nanang? Ag-flight akon, anak. Agsingsingpet kaditayan ni lola, muan. Wan, nanang? Nasingpetak mat? Awan kadipay ni tatang mo. Awan pay mat, nanang? Adayo siguro at inapanda nakipalutan? Bye-bye am di tanong kasta ti kayat na. Inawagan niyo kadimat, nanang? Saan ko nga inawagan? Ta sigurado ajay lang manok ti kadwa na ita. Bay am ajay manok na ti asikaswen na.
nga bakak iti palot tatang, nanang. Umanay ka day, apang sakam iti bangkagyaw, ti inabak mo, ay nawaw. Nay, nanang, apay asa ka aktibang kag may? Ay di mo ka di amaw, nga insalda ni bakit mo ti dagayaw, tay naramat na nag-abroad. Di kay man mangrabak, ta di na kayat ti mapan iti abroad. Di kunam. Ngam na panan, idi kalman. Pinanawan na kan. Isungad na dito'y ni Ana. Ay nawaw, imposible day ta. Saan akayat ni Silin ti mapan iti abroad? Saan na kayat ide? Ngam ita, adan ijay Hong Kong ti asawam, gapo iti inaramid mau. Ni, apay aga po iti naramid ko. Jakbet imbaw na mapan. Ay, di ka man mangrabrabak nanang. Damagam di tanak mau, no mangrabraba ka. Agpaiso ka diti imbaga ni Lola, anak. Wan tatang, isaganaan na kano iti nasayata masakbaya. Apay nga, di na imbagbaga kanyak nga dagayang plano na nga abroad. Ay, nawaw. Kasanaw, kat imbagam kano kwa na, nga ipalot mo. Ay, wow. Anya di klase mga asawa. Kwa. Ay, rinabak ko lang, mate. William, ti irabak mo, iti may sa tao. Anya nga ita, pinanawan na kalakit nga rudan. Gungguna ma. Kwa, nanang, anyang iti aramida, tapno agawid la ti asawak. Abay, di tala ka bang-ibang nga iliti na panan na tapno mapagawid mo adagaws. O sa reman na utak mo. Hello, si Lane. Ne, nakalagip ka man nga imawagdar mo. Apay nga yanapan ka, di mo imbagbaga kanyak. Damagam di tamanok mo, no apay. Apay makasarita kaya mo ti manok. Uray saan mo ang makasarita Tanapat patagmat day tamanok mo ngam iti siyak nga asawam. Ha? Iso nga ipamaisamlatan day tamanok mon. Bakit? Pangahasin ta agawid ka. Sana nalakat ti agawid. Day tamanok mo ti ipamaisam. Bye. Si Lane! Hello! Hinidip ng ti cellphone na. Ay, nawaw. Nay, apay adi ka marumrumwara darmaw. May kawak launa iti kawan ni Silin nanang. Dayta ka ti kunakken ka. Idi adda di bakit mo. Di mo pagananaw. Taday ta palot ni napatpatagken ka. Ikatawanan siya kagkasta-kasta. Agbabawi ang nanang. Kasto'y magayam ti mapanawan iti asawa. Nakalidliday. Ay, nawaw. Apay ngamin, aday tamanok ti kanayon mo nga aprusa andar mo. Anyangay ita, pinanawan na kalangarod ti asawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.